Emma Misre, Emma Misre, Emma Misre, Emma Misre, Emma Misre, Asana Medi. Emma Misre, Emma Misre, Emma Misre, Emma Misre, Emma Misre, Asana Medi. Another Friday is here. 7th day of October 2022. Emma Misre and Sana Medi. Emma Misre and Sana Medi. Emma Misre, Emma Misre. Emma Misre and Sana Medi. Obuoba say, Yempai boy, no, and Sana Medi. Yeah. Na. Ade. If you happy mood. Emma Misre and Sana Medi. Emma Misre and Sana Medi. Baby night yana. Sebinyame no wae. Emma Misre and Sana Medi. Ghana adisi Obuoba Ofori Amanfo Ate Ediba Ahenkan 93.3. Sebinyame no wae. Obuoba Jabi Emma Misre. Yes we. Emma Misre da, Emma Misre and Sana Medi. Yes we, and Sana Yedi. This is of course a powerful song, great piece coming from the camp of Bapa Christi. Emma Misre and Sana Medi. Emma Misre wa brabuimu. And indeed, yensre. Some 44 minutes already gone into 6 a.m. Some call it a freaky funky Friday. Others also call it a vintage Friday. And if you're the woman, transmitting live from our national studios here, Krakoma precisely. Achim abo. Me pato bebere we asia fana nyina betie dwumade ibia. Ye dia sedana de be call dia ma www.ahenkanfmonline.com. My tuning modern Ghana Zeno radio app, Ghana Waves app, all on the Google Play Store or the App Store. Download it and search for Ahenkan 93.3. Jumedia yasin konua de bremu free sabre kopem sound opa non du ebebo eye Maakye bushia wunua na wo chia no afi nkomo bia wo ho no na mo de ahyehye so enti na no pay enkomo wo ho ba de di kan no mame nchia o onua Maakye o. Thank you. Emma Misre and Sana Medi.
bebrebe na enti wuhu ya na nia oka ne sebi nyame no wahi ema me sre ansana medi bebrebe na enti wonte ya na nia oka ne sebi nyame no wahi ema me sre ansana medi Osidien Yantio Yansi da Yansi Dabio Ye nyame Yampai bano no Yesu frano no Emma Yansi da Emma minsre ansana medi Odi nyame Odi Ahenkan nyame Obuoba nyame nyame Yansana yedi Oni Maakye o Yansana medi Debia yebeba mpa ya sre ye Nyankopon so ma yensra nsana yedi Enu ntina no pai Yesu edi afre Odi Ahenkan nyame Yesu edi afre Ahenkan nyame Yesu edi afre Apostle nim nyame Yesu edi afre Apostle Eric nyame che ni nyame Yesu edi afre Obuoba nyame Yesu di afre Ghana Nyankopon Yes ne se mema wons o mayensre ansa na yedi o Ekoba sa ni monyam ewo ne som ho no ebeto nsuo mu ebirim abisa senti bebrebe nyina onte ya na na enyo ono na anopa bia wodi nyame asem de tete yen ena ne ho kire no awurade mayensra ansa na yedi we will never beg before we eat. We will never beg for alms. Awurade mayensra ansa na yedi enwei eye prophecy. When you are singing it, don't just sing it, men yet sing along keke. But all to no na udi gidi ete chire se niami kenye be ye dwuma se awurade memma mensre ansa na medi. Emma me ni masefo nsre ansa na yedi. Emma ye ne nam nkrofo so abusua ene de wa ama me nwo a me da kom ene wa ama me gari a me buada ene wa ama me banche a me yesei no awurade mayensre ansa na yedi. Eba saa animonyam we wone som ho no se na bedi kan ka kire ho no ebeto nsuom ye mpesa animonyam we onyankopon som ho beto nsuom eni nti ne ye bre ye ho ase na ya sre no ewe ye nkotutire mu se oma ye nsre ansa na yedi oma ya busua nsra ansa na yedi oma ye ne asefo nsra ansa na yedi eye prophecy enyomo ne ye prophecy pa when you speak it with all diligent ebebem Bible say na wana wohwehwe awurade ewa hobrase no kware ekwan so no de omohwehwe nyina wonsa eka anopa if you will truly seek God diligently and present to him your petition wakoma so ade na woka kire awurade say ewo mu say adwuma mi ye enye de but awurade anye bia onwuru nwo no mame ni mabusua yensa nkoya no ema yenkoye lala sulala ansa na yadidi ente san krofo beka se na bebrebe nyina chiri Pentecost nyame no we CS nyame no we Methodist nyame no we Roma nyankopon no we fa Allahu Akbar nyankopon no we fa awurade mayensra ansa na yadi brono ni so kuro ni so enipa nyina anim se yede ye som wa awurade enipa nyina anim se yede ye de nyankopon akata yani awurade ema ye nsra ansa na yadi ema ye nkwa ho kirem ema omanfo misa se na bebrebe nyina na wokọ anopampai okọ anwumre mpai bo awia mpai bo na wo gba afore akese na fe ni nyankopon no wehefa ni nyame na paw na ni nyankopon na yina mana ye de wa hotoso wogidie e wo nyankopon mu se wasem ema ye te ase se
wonti se nipa eni nti se wo hye nipa bɔ se wo de ni besi ma pomba tena bia untie de nipa beka untie de abusua beka wawurade a waka no ne waka ne bam se nkente sanke yemu bi nka yente microphone yachi na anopa yi eya wawurade na wo fa ye free sumuna no so ena odi abesi ma pomba tena bia ene ye kan enkrofo a yetumi kan ye nka ho eya wawurade a na ye wogidie se wunyankopon a ufa yen free sumuna so ufa yen free ntontodie ni mu wunyankopon a uyi yen di yen free nsone ne so na wodi abesi ma pomba tena bia no woda so kan yen ho eni nti eyire so kire so e wa abrabo mu se danyara ye wogidie se unwi ani mu aseda nanso ye bekoso aka kai wo se awurade ema yen sre ye ne asefo ema yen sra yaresa sansa wasam se wo mantam piemu ne yenya yaresa na so obi wo Kristo mu na wo ya abode foforo de a ene yade entumi eni yansu nkonim enti na no pai se yade ne yade a yenyankopon wasam kire yen se wo mantam piemu ene yenya yen ayaresa ma yaresa nya wo madea brono ne so ema nipa ntutu yedin Awurade emma nipa nka se yenyankopon no wo he yen ye de ye wogidie wo mu ye de enim se nka wo de mbra ne nna ne ye wade nanso sane be ya enipa ye no mte bro no so ebe hunu se ye sum nyame a otiase ye sum nyankopon a Awurade wasem kire se onti se nipa na se wo be hira nipa a wo ne nabusua akonkonyasie ansa na wo be hira no ma nipa hunu se oni ye nyankopon ema ye nsra nsan ye di Awurade emma ho kwan emma enipa we yemfie. Listen, sometimes the moment ombe hunu se bosomi aso ya sha ase etua kapɛ na ye to nioma gum ye to yare gum ye to anim guase gum ye to kagum ye to wegum, all in the name of making sure say sika no aba won nsɛm no, it will just vanish, it will blow into the thin air. Awurade de yesra wone se ewo mu se adwuma na ye na enye de sika eba na enye de but sika nkakra eba ye nsem no Awurade de yesra ne se eya amane nka ye nsem se ne be ya ye nkosere na yedi ena no mama e start onyum bi oseme de maka ne ye e de a kire wom maka wasem ni nyina de a kire wom madi wo ho nkomo maka kira mansan se ni ode ne ho to Awurade so no ade nyina dibua no na ewie ne yie ni ode ne ho to Awurade so no ehum bebo asroche bebo ohaw ne amane beba but da wo ka won ho me ne maka kira wo no na me ame ka kira wo no na se me kosere ne media na che se nyame adwuma no ena nim guase ya aka no anopa yi de yewura yesre ne se ema yensre ansan yedi yede ye ho ato usuo yi yenim se wunyi ye ma se enya ye abre so no wa modo mo to so wa anyu amo amma no wa mo mu ni hobium ene ye ne ye wo ho se no wa de ne ho to no so Abraham de ne ho to so Sarah nom Hannah nom Jacob nom elo mo akaka ho nom enyina de ho to so Peter nom na wa anyu amo amma na yen ya brezu na wo ba begu ho animu ase never ema yen sra nsan ne adi ena no pa edi yen wa ye ka kire wo no eno an ye de atie simu ye ka nyankopon asem so bi a kire wo se onyankopon ti se wonipa na wa hyebo adi ho atro onyankopon ti se nipa na wate tasu ato fam na wasan afa onipa de obetumi aka kire se me anam kan me san me boa oye nipa nti untumi mbigroje no to the core onyankopon de se okase mashira wo a mashira wo so onyankopon kase wo de wo na mabawudin na mafrɛ wo a no kre enipa bebree ara nunka won pa sa akwanya no nganya hie bi enu de odi ache yen keke ena no pa de ye ka akire onyankopon ne se owura ema ye nsre ansan ne yedi ema ye nsre wo ye dwumam ansan ne yedi obi betumi aye adwuma bosomi aso se be ya ne boss betua ne ka how oye Kristo ni nso ade nti na wo se basa
obi to me adwuma 3 years yes 6 months with 3 months penny de be ma wo eyo hawo e ma yen sransa na yedi yen koto sra nwum no abusia Maakye ena wugusu awu etie no ya hyase ese ne kopim se nundu ebebo odi Ahenkan Kwame Yeboa ono ena oye executive producer adwempa yene Kofi Mensa Kobike Kwame Asante Billy Man omu nyina ka ho bi ene na no pay yesinkonwa midin sesan ye esesan be ba bebo amane kopim se be sesan de da so a eye Obuoba Ofori Amanfo Kutuku Mayor Commander General Ensuroja bako ayaka mpacho sensesan ye bia ba ye di mu amane bebrɛ Pedro wa Madina ese ohwen ni din de Pedro wa bato Madina o Pedro wa Madina but imprimprin ya ye kase de oso ohwen ewo eye Kumasi Tanoso Kesben Junction hodo na oso ohwen anope yama good morning Kwachi Enoch nani age asem na ye ka ne ho pa Kwachi Enoch anope yi onso so nya de a obesra nsa na wadi onsra nsa na wadi onsre Emma Minsre I didn't know why you're so mindful about the songs you listen because enyum bia wutie ne ya na ewunsunsan so oni paso enyum bi sei en ya na mekamfo ama osetie nti enyum we sei no okagumu a Emma Minsre nsan madi no na wo de mpaebo ata akire nti we no blow tons no fa nwem ne ho saa blow tons of fun na ho saa na wa provoke wo spirit no urade wo provoke spirit no na wa bie nwum ni mo na fe wa campaign na gum ma na o to nwum no wo beto se urade ha Emma Minsre ewi omo branch ma me fanto aso mfa ma o sei na ebekọ ne dabu ni nyina wo se me nka nkyerɛ wo se ebepetepete nsuo no nsuo no bepetepete kakra na fe ye kwen animu no nsuo na akoso amu na ene ti hye ne nso sa afa ma me Mami nka ni nyina mom fiti ano pick up manwumre sane ewie mobra ne besi akọ na fe yento aso enti ensuo no bepetepete ewiem ensuo no ebesan amunamuna kopim anwumre ensuo no sane ndre ye gugugugu ye anwumre mu ho no o tese na be ye poema ntam ya yahodo ni bi de ebenya hoɔden atɔ kakra enti ya no ahye ne nso de ama me yantinsim Steven Boache, good morning. Thanks so much for joining. Emma Minsre. I don't see now what she Nia ya de bre wa yesua ya ne se Nyankopon enti se onipa. God is not a man that he should lie. Enti a free Monday no abepem ene. Weekend aye kwa kudie no fa hye wutiri mu se. Nia mesua ye free dwoda no ebepem ene ne se Onyankopon enti se onipa na wadi atro. Enti na wotwe awie ye obeka me ho. Na wotwe awie ye de waka fa me ho ebebam. Na wotwe awie ye enam se Nyankopon enti se nipa nti. Enipa de wo mu nsusuye ne se anka sabre yi anka yade bi aboma hwefem. Awurade ma ne mmam because enye ne nsusuye no no.
enipa nsusuye ne se anka na awotwe awie yi anka wo mo aye deda wo mo nka meka ho bi awurade nsusuye nte saa onte se nipa enti emmem na awotwe awie yi enam se awurade nsusuye ente se nipa de enti abrabo no eyire so echire so seden oye gyanyankopon oye obenyankopon oye honhon kronkron nyankopon onwu yanimu aseda na nadom bedoso edi amayen Steven ewo betnase say thank you yada sibebre Steve for joining us sports up next omuya yebesana babium Abozeke Sports Jagum. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! No pay yamo bibia kwa basonko bi umfa nambra Ahenkan 93.3 so agudie mu nsama som ranti menu atena se nsem no ye de ba medin e de Joshua kwabena ejenim obati Yosef Fajiri enso enka afa obrempon wo pokuware eboa Raymond Ashete Rat eboa sanso na Bernard na ese Mawuli enso etachira enye agudie dikan no yamfo aseda ema Jubilee Hospital me pa cho so hondo na no pay na pa baby age ayaresa ye ema wankasa ho atode a eno ane Jubilee Hospital ebi wakoma na wo problems bi ewo ho wakoma no emboye ene no so wo fia utiso wakoma no ebo different na embo normal way a room or Jubilee Hospital kache okwa doctors begina so 24/7 ahwe ye na bibia so akoye edi amount afi inpatient services so no oba ye be ye di amount ebia wo no pese je oto honom na afi ehwewa ye betimi akomwa afi bia wo so no oba on person ni padodo obeda your private room a oba betimi ada na bibia so akoye edi amount ebia lab na pese o ya laboratory kese on ma ye betimi edi aye amount o pese o check family ni blood group o pese o check o blood type ani na oba laboratory kese on ma ye betimi edi akomwa doctor achro edroma sakona koto a urumu ya kachi pharmacy kese on ma edra opato bia do banya bi ato na bibia koye edi amount afi antenatal care ni postnatal care enso hodema emana o mafo afuro ene ma o ma wo awie no postnatal care no na sakra no pese o check ni weight ene no na duane die mo sana na ho odin semesi etia brana afi ye nkom wa na bibia enkoye emfa emma o pese o ye operation na se surgery theater kese on ma ebetimi edi aboa afi mana mafo afuro no so no pese mu twa scan na mo hwe akra no kwampo no odaye ananse ondaye oyoba na so e bema anafe prostate for no so no moba na say ultrasound afi ECG scan ho no betimi edi aboa mo na bibia so akofan edi amam wo yarewa bi ene no usuro ofele se oni nipa ebedi hu nkoma your cancer unit one ma o metimi aboa na afi wo so yarewa na etete wo no oni o ma akodi hu enkomo na bibia so akofan edi amam afi wani ina etete wo problems o wani hu a ba kachi na afi yenkomwa se sevota se ma glasses na o shed be ma sevota se ma oduro so na etu so a yedbe ma afa efere no pabia meno kasei yade asan chechire no ekoso ho ed ama diabetes na hypertension for no mombra na fe magin chechire induane amundi indura mon na fe nsu amonno ma betimi aboa masanyar wano so no etimi etu edi afru so afa duane na opato dia oba kantike so me duane na opato bia no benya bi ato yu kitansion na de eba so dia ene etumuda yebeje na fe yahwe oye wo hwe chi akwan a odan aboabo road no so amantra bridge no so honom na obohu ye fe number na fe oni mpanifo endi enkomo number 0244 57 5799 0244 57 and 0241 784645 0241 784645 Anna Chomino wata senda no pay mika en Francesco ko penso bito na fibia enko ye na enko kama enso emfa emona kana so se insuo se nduro bebre ene se ewo nsuo ma bo bia bebo ye pa na fe apomudin no bibia enso akoye ediama potassium calcium magnesium nini na obenya bi abobo ewo nsuo mu nsuo ne mode kana so se e bottle water onya bia bebia beko bia putuo bia se de kwa ese ebe ye fe ye para bia enso akoye ediama na nsuo no kama se emode se oba foforo wakwa wade enkwan ya ze onya bi no bia beboa na bia so akoye ediama ntiamfa wo se eye na wo ye engagement party
party na to a kope unnatural mineral water ne bi na fe fedi udwuma na bibia enko fan emfa ema da wani na fo ne chemo ewo atim suadro kwan ne so a dabi atimodan yes atimodan Ghana Commercial Bank no yene na anase edi enhwani mu a uramu ehon ba bekonya nsuo bi eto na fe bia enso akofan de ama oni penipa ne ni nkomo na fe ginchirimu a aka chire enso ni na 0249 680 213 0249 680 213 0500 231 091 ofre unnatural mineral water one bajo sunu wadi nkomo na bia koye ade amount Yanshan Sam na say MFF the UEFA Europa League no annual games na bia ba so na say na results na koye L group A no ya da ball boku and the FC Zurich atna say ma PSV Eindhoven Bonnekanum enum e ma mutimi etekanum bako Arsenal enso echi bodo games abo mekanum miensa bodo fo no omonso omantimi ante afa group B no ball boku and the fana bache etna fie echi boku and the Lananka ebo mekanum mienu a na Lananka fo no omonso omantimi ante Rennes eshakan no tia boboku and the Dynamo Kiev omonso mutimi etekanum bako afa group C no JHK Helsinki enso etna fie ne Loder Razgrad enso ekotia sa game no enso ekoya 1-1 afa AS Roma enso etna na Real Betis echini twaneka ni mienu a Roma omutimi etekanu bako group D no Malmo FF etna se ama Union Berlin enso bonekanu bako omantimi ante sanso na boboku andin ede aye SC Braga enso etna se boboku andin ede Julian St Giris enso etimi echini bonekanu mienu a Braga fo no omutimi etekanu mu bako afa group E no FC Sheriff enso etna se ama Rosa da echini bonekanu mienu a omonso omantimi ante Monia Nicosia etna se maboboku andin ede Manchester United ebo mekani miensa Monia Nicosia omutimi etekanu mienu afa group F no boboku andin Stam Grass enso ne Lazio go bia anto obia tenemo afa FC Midland enso ne final sa game no ko 2-2 group J Freiburg etna se echi Nantes bonekanu mienu a Nantes omonso omantimi ante Olympiacos enso etna se ama Karabakh ebo nekani miensa Olympiacos enso entimi ante saka no afa group F no odo ni chema na se Gravna Sagna enso second enandi tia Faran Varosa omonso mutimi atekanu bako Monarco enso etna se second miensa tia Trabzonspor omonso mutimi atekanu bako yenda ni afani chemo Europa Conference League ni so asiandrada matches top family say NS scorelines no esi ekowe Heart of Scotland etna fie second bako ema Fiorentina kochiomo eboka ne miensa amutimu bako bobokwa ya fan Rigas footballer scholar no watena fie antumi ansebi ama se Istanbul Besiktas enso antumi ansebi kopima Anderlecht etna fie ama se bobokwa ya fan West Ham United ekochomo upon kanabako ama antumi ante bobokwa fan Bucharest yes etna ho ama se bobokwa ya fan Salzburg ekochomo upon kani enum ama se ama antumi enso antimubia eno no match se top Villarreal etna fie upon kani enum ama se Austravian enso antumi ante ekano bobokwa ukopima SFN FC Cologne antumi ansebi ama Partizan Belgrade ekochomo epokane bakwa ama antumi enso antina group yi matches top fem no say NSA esi ekoye eze takma ehye kano miensa ama se Apollo Lamaso enso tie kano mieno okopima matches no say NSA group F no esi ekoye Moro etena fie Ashe kano miensa ama se boboku afana Shamrock Rovers enso antumi ante kano Gent etrefe antumi anshebi ama se boboku a ya fana Jugarden enso ashe kano bako okopima ese Sivasspor etre ho ashe kano miensa ama ese boboku a ya fana Bakami enso etie kano mu enan Basel etre antumi anshebi ama se boboku afana Slovan Brazzaville no enso epo kano mienu a woi ese matches ahodo a ese Endra de top fem ewo Europa Conference League amedi musam no ede ajaw afayem piemo awo no chema French League any mo match day 10 games no chase ene bobo kwande Olympic Lyonnais oni Toulouse na airbo 7 o'clock na sa game no enso eba so afi ochina Olympic Marseille enso ni AC Ajax be born 3 o'clock na afi Reims enso ni PSG enso about 7 o'clock afi no chema Sunday no Montpellier ni Monaco be bo Agnes and Strasbourg be bo na afi no chema Brest enso ni Lorraine edba in terms so
Kraman Fote ne Azure na ebo Nice and Troyas edi eboni Runes and Nantes na ebo na Feliu Metropole and Swatafa to the Felens from the game no edi Asheso. Jendani enremu ewo Italia Serie A na so nyakopa aduma datena ena senini na Eshase Sassuolo etrafie oni bobo kwa fani Inter Milan edi bebani datena 1:00 PM no game no abato from AC Milan etrafie oni Juve edi ebani datena 4 PM na game no enso etofem Bologna etrafie oni Sampdoria edi bani datena nyame ya aduma kwasiada ye toaso Torino betena fie oni Empoli edi ebebani Monza etrafie oni bobo kwa ye fano Spezia Casio edi ebani Celestine etrafie eni Heros Verona edi ebani Udinese etrafie eni Atalanta edi ebani Cremonese etrafie eni Napoli edi ebani enafe AS Roma etrafie eni Lecce edi ebani nyame aduma Monday ye beti game ba kono ensu edi friwa ese Fiorentina betrafie Asia Lazio we ye Manchester se Italy ni mpatem etofam bedi musem no edi ejaw La Liga Center the match day 8 say na Elkono Eshase na Osasuna ne Valencia ebo na numere 7:00 na sa game no enso ebaso afi ochina Ameria ene Rayo Vallecano na ebo Atletico Madrid enso ni Girona edba wentam so Sevilla ni Athletic Bilbao afi Hetafe enso ni Real Madrid edba buani a we game sa ebaso ochina afi Sunday no Real Valladolid etnafie ene Real Betis ebo Cadiz ni Espanyol afi Rosada nso etnafie ni Villarreal ede wentam so Barcelona ene Celta Vigo na ebo na afi Monday Ochi and so Tevan to the Real Mallorca no be game no aboni we game sebaso o La Liga Santander no emu German Bundesliga nde Eshase ofin etrafie one Werder Bremen edi boni 6:30 PM no game no etofem nyame aduma datena ye toaso na se ne besia ko Osberg betrafie one Wolfsburg edi eboni Bayer Leverkusen etrafie one Schalke 04 edi ebeboni Bochum etrafie one Eintracht Frankfurt edi ebeboni Mainz 05 betrafie one RB Leipzig edi ebeboni Borussia Dortmund etrafie one Bayern Munich edi eboni eno ya datena 4:30 PM no game no esu etofem nyame aduma kwasiada ukupia se Borussia Mönchengladbach etrafie one FC Cologne edi eboni Hertha Berlin betrafie one Freiburg edi eboni AF Stuttgart etrafie ene Junior Berlin esu edi eboni we Manchester na twawie ye etofem o German Bundesliga medimusem no edi amount EPL match day 9 games no Eshase ochina Bournemouth ene Leicester ebo Southampton na Chelsea ene Wolves ebo Man City ene Southampton na ebo Newcastle United enso ne Boboku and then Brentford enso Aaron Tam sa games we na no na se no menu 2:00 na eba so afi 4:30 bar Brighton Hove Albion enso Tottenham Hotspur ede bebo ni na afi atoaso Crusader Crystal Palace ene Leeds United bebo West Ham United ni Fulham Arsenal ene Liverpool 3:30 Sunday na sa big game na eba so afi Everton and Manchester United Super Bowl na for Monday Nottingham Forest and so Aston Villa edi abonia edi bunsem no edi ejao yeti abafie de fisem no edi attach di ama na Pacific Miles Enterprise Ahenkan fenchon da no pay se ope kunya na to table na ope biato ope musical instrument na to se guitar ana se tontom emfa woni de ope to bia no forichemu e Pacific Force ye na fe kupe bitona bia enkoye emfa ema pumping machine ene so tombi e wona akachi a okwa bia be koye edi ama bia na nyare wanti no ama maame bi unana bi abu akademo se de be ya no ho betuma henhan no na so wan hen no kope wheelchair na to na fa koma no na fe asumdue enso embra fie ya satunton microwave electric iron electric toaster machine okwa benya bia to upeti bia to anase iron wheeling carpet ene niam pia ka cheni na opiemu awa benya bia to na fe bia enso akoye ede ama da oni chiremu awa atim swedo kwan so eye coupon checkpoint uduru wanu obisa Pacific Miles Enterprise na okope bia to na fe bia enso akofan ede ama ye pa woni penipa ne ndi nkomo na fe nkomo aka cheni na woni no enka 0547 716580 0547 716580 0542 308730 0542308730 offer Pacific Miles Enterprise one budget sunu wadi nkomo na bibia akoye ede ama
Yan Shefi Semna say FNF Management Committee Chairman of the Black Stars was also double as Vice President of the Madrid Chairman Ghana Football Association Mark Ado Wakasa was Saturday night Nam Krum say coach and Otto Adono Yan Sakin was Saturday no ono so untimi emfa 1 and I say 2 games per intimi emfa assess coach no na Ojide say World Cup ayekoi coach Otto Adona Pamfo no represent a good enough strong team era ko pimo Carters na be World Cup no Ghana is looking for to mapa Efra Mark Ado Nensemo de 2 Juano any. I haven't heard anything. I don't listen to those noise. The reason being that you can't just judge people on 1 game or 2 games. I mean, like I said to you, the team it's a restructuring in terms of the way they want to play with a lot of new players coming in and all that. So you can't just look at 1 game. Look, granted we had a bad. And the coach admitted. To me, it's a mark of a great leadership when you admit to your fault. And he said it in public that he may have had a few issues, but that's fine. But then, if you look at the second half of the game, also you see how strong we put for almost 20 minutes we controlled the game, which also tells you that when everything is right, we're going to give a good account of ourselves at the World Cup. To me, I'm very confident that we'll present a very strong team, and you can see from the talent that we have a strong talent pool, and I'm sure we will do well. We some Management Committee Chairman for Black Stars now for GFA Vice President Mark Ado Edituja. Yanda ni na fe yendi kuma for enfamawa ukopiem GFA kacho anseme fonmo enso ebanese enra me komfo ene GFA si na stand contract na say 2 years contract na sem de kan won mekom ene afa GFA for amo yoyo bia so ekoyi ade musem no enso ade agya na kopiem House of Focus ye Brentford Abdul Aziz Nuruddin ekopiem South Africa Enra Sejunu bibia enso successful bibia enso akoye ede ama Brentford ede mu komo no ede agya Yegusu ejina Hearts of Obuoba ni mo na Fatau Dauda aya former aya goalkeeper de ma Black Stars ochiye ede ma Legon City sanso kopie mu Asgod me no ka say de Brentford akasa Hearts of Folk unim say na wotwe wieye omo ne aya Reba Mako ebo CAF Confederation Cup ye bi say say won uye goalkeeper na ahwe Accra of Folk omo Richard Atta omo Eric Ofori Entry omo Richmond Aye when na under pole mo and from Accra of Folk against Real Club di Bamako Fatau Dauda nkomo di jaye eni. As a former player of the national team, I will be home cheering and supporting the Black Stars to do well. Me share 3 goalkeepers now. Okay, top goalkeepers. Say compare last season now. Obi biara omo goalkeepers trainer I am ponsa okoye or in 2 pole man. The pan body ayi e boy FA Cup. Amo be FA Cup ma has na Richard Atamso da hanu so e dey ade. Enti no Eric Ofori entu so be kan. Omo ko kafi last week ba other match ma has ye na nim say ayi money ko match be say. O ya ade. Enti going to this match different coaches all together. Coach bia on style of play. E bia 3 goalkeepers no wa show mu train within the week E bia atana be man and I say ayi and I say entry the be man. Then the coach new best take on but and say can in paper ayi na say obosa match because only pa make say dia recently obo match awanya match fitness and I say make say only pa dia last week obo competitive match otimi ebo no body enti no mentimi enselect ma coach in but coach dia ewo the style of play 3 goalkeepers no there ba ku ma ebe situ on the tactics wakobo ewo Mali enti no ba say me afa so obi sam dia make say nipa na order last 2 weeks league match no and I was say woman no Estela because department no intense goalkeeping sir. We ansima Fatau Dauda Lion ede tudwa na yewe ni sifomba chimda be PM Kotokura Sakache Communication Director Erima Kotokura ya Mr. Eric Okateche Frifa enra donation bi ekoso from a group here from a Ordan Development Group Global enra ya de omo present 100 bags of cement enso de ma aya Kotokura stadium na yes no omo nje na fe omo fan 20 se so donation no se na Communication Director no okono Cement ya yinjira ho yi cement adofo no bidum omaton ho din se ye from Ordan Development Group global na omaka ho abom se uba achim Ordan Sports Stadium renovation ekoso no omso kakra ometumi ede aboa na adofo no na jesi or US sanso na akwese na kwasi aboa di Costa and also Chicago and I think Ebenezer Tete Texas and I think Yemi Abeman did Daniel Wedi New Jersey and I think Abrantia or also your friend Asari Bidia from Italy and we shall for you almost say 100 bags of cement renovation no watching Ordan Sports Stadium no dia almost 8 me edebuani me and I'm here Kasamafu
edema Kotoku Royals Football Club. Ain't way I am communication director at my Kotoku editor. I'm sure say in some new na otoaso kwabra otoaso na ese kopiemu socket esa de nsem kaka editoaso o se ye bo oye Ghana Division 1 League ni we ya esa atimo na Kotoku for qualify esa mbebo oye Ghana Premier League ni bi no empenifo awodo na ba bonten enso ebe hyehye bo so mbeboa na fe atimo dance sports stadium no se de besiesie na Kotoku for ebetumi asi omakan enso ewo so honorable Kwasi Akwanom ene honorable Oluwanom ni senior advisor ni munina enso ekasa ye na promises in a dear, but Pimende, you hurry. I brought to Kuroya qualify no. I buy Mumpeni Phobi at the senior minister, and I see Madame Rashebi Jenny, Honorable Alexander Kosiapa, and I say, Potem MP4 Kudamoa, which is Honorable Kodo Ponkomanumina, Editumu. Eji say okwembi on the first on the bois now or down stadium no yeah I'm gonna meet the Ghana Premier League standard now Kotoku Royals Football Club yet me boy born no ha no one me aboa now ampa sam so Emma Kotoku company for eko ko hu a Masco Engineering Company one mo na omo ye doma e dia na start e pitch no omo no mo ye e be dia ni dia no omo ye other stadiums be Editu Musa Ombehe Abwa. In fact, contract at the Krama within 28 days, you know, bet you are Abwa. I'm a to me as your kind of ha. After you knew the Cocotia who mem said the Yahuyan say at the end Ajabu, Pepperman, Ubom Penny for Puma, almost so almost to Sonoma, Amobeba, and I'm so. Am I actually Yasia with the Kuru as Akopim? Okay, about that, dear. No credit ever back no almost 2 months here and Konanim Nabanaki. I stand so. Baby, Baby ejina na ehwa ene ejina no eyo cat ena so den sam no ade tu dwana no ena ebisa senti wo se ensama mpenifo akukuda mu enso de batu dwa up to ende amomfa hwe emfa mba ya na eya political talk na se na ye den na da su bi keke ena mpenifo eso ana person mekata a political talk arechemu ani nsema amokeka tre ye no de e ma ye amotoso kete ye pa se odan stadium ne de am se ombaye ni ten ye ni odafo adravafo ni market women atunto ade ni edi nkomo ha na in fact ye ba ha egbei o ti se obi ara ho adravafo se nke tuma Kotoku Royals boho matisa wombenya no ha ni nyina bom abetonfo wo mo ton drink wo mo ton show yogurt for nyina obi esu oklom ha se bo na Kotoku Royals amo ha no e de how ani afiniesie anyoma bebre na e aba abe Kotoku odan man e odan klom ha protect kakraka fefe anka the Premier League match is koso ha kedi ni die ni nyoma bebre adin fact etuma foforo kra be sambrem kofo oklom ha we nyina ba amanfo a se de odan ba na kakabol asem kra na obi abepete wa bo because Wei eye kasama for adema atimodan Kotoku Royals apa efe eye oketeche afrifa na ode na nudu nsem no ade tuja emrana so ebeko so month of September no GFF nominate goalkeepers bia omsusu mbonimbo no ekonkan inti ebeto omso aba na afi ya hwe no betimi edi nkunim na best goalkeeper of the month of September ne de amano goalkeeper ndi kind of Benjamin Esari osi academy great Olympics 3 matches 2 clean sheets for 1 goal concede after 2 wins 1 draw 1 loss na unyaye na udioduema kwa the mpesa me kan say achim dan Kotoku Royals goalkeeper Clinton Kwe Sudin wom ono so 3 matches okipi 2 clean sheets unya 1 goal concede na eni no ye share no wo win bako a draw bako elusu bako man of the match no oje bako intisanisi etie lord ba mate ensusi akan de my dream self so Sudin wom bi and afi obeying secretary on social kind of my brukum Chelsea on Sudin wom into month of September near to am so aba nobody nkunim no sa award na beko e di amano ye dey see ya captain in the morning Obuoba Ofori Amanfo the morning show no eto asumidin e di Joshua Kwabena ejenim Yosef Ajiru tene kobri pompo kware e boy from afar Roman Asete na afi Ben Mauli muina bwana semedi bejao captain in the morning Obuoba Ofori Amanfo over to you. Say
Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba Ahenkan 93.3 FM. Oniamachi o. Oniamachi o. Oniamachi o. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate edeba Ahenkan 93.3 FM. Yada Sibibre. 27 minutes into 7 a.m. Still live on your family favorite radio station Ahenkan 93.3 FM. Matching any media anything. Enti Nyankopon ya adom a ene fiada yi ochena memene ne kwasi ada ena adwomtofo nyina hene Nana Kwame Ampedu Obuoba papa bi se oko ne krachi afia ba o yensie no Nyankopon ya adom a ene ename no kasa yi yebeyi no na yede na tumpem the forecourt of the state house I don't know one crying enti wode ne betumpem ene ewo ho na abusia ne adofo akohwe nani achi a etwato afa wewi a Nyankopon ya adom a wo chena obesan amoa na dankasa no ne aka no na ode akọ kwawu obo kwawu aha enti wode ne beko ho na afa wode traditional funeral no enso so akohyehyɛ so ho enti ho so wode ne betumpem kakra na adofo a wakwawu ne mpotem ahwe nani achi etwa akire na afa owi a wapɛ no krabre na yi na toa so ewo kwawu obo Obuoba kese ne da fami yebesre mo won kran ne mpotem mo wo kwawu Ghana fo nyina
Openi oyobia oye legend pa ye ba ne nwum to mu a adwumtofo nyina hene no no enti pa chom ye nyina nkonkogya no na wabra wo company kobre omfa yen atiasefo ye ho asempa enko na daachie ni akirikyire wo mo mane yen a oma mane yen denchembrebo ye nyegya na yawe ne mu no Obuoba Nana Kwame Ampadu Demiri Fedie no Shawa and switching to the brighter side of life as well. Sana brabot you. Ebi kone biba. And help me switch to the brighter side of life this morning. We say Adjoa Roberta Kotoku Kum Eastern or say Kotoku Mayor Kum Eastern Morning Voice. I salute you, sir. I take Amadjoa. Na ochese Yankopon ya adoma wo chena ne maame na woda. Chena ya Adjoa Roberta ne maame a woda. Nti o se yen wehye no ne maame Agnes Yamoa ayetai efro maame afia mansa wo achim osoro ase Jerusalem. Also we show a glorious happy birthday. May God grant you divine healing, long life, peace and love. We a free wo mama kumako and son ankankane Adjoa Roberta me say so KFL and confirm ma mami Agnes Yamoa our tao frel say mami afia mansa achim osrase Jerusalem and na wo enti ye ma wo awoda pa in advance. And of course leave to be 93.3 and beyond. Radio Papa Ajom to 4 in Nana Kwame Ampadu with that one. Don't kwe ye gede. Afe yenum kakra. Radio Papa Abozege. Thank you too. Oh my minister wanti yenum ba konka ho. Radio Papa Abozege. Thank you too. Na also the Abozege 93.3 FM. We are the best in the East. Thank you. Woda chinti obra kwentio afutu ene adesua kakra eno so ye de bobra ye de tu yen ho fo ne bra so nti adaworoma ye monwuram na yemfa emaw ene ne ye de nam ne ebrofo kasemu ne ye se have confidence enye ready ho I mean you media wa hai have confidence in God for with him all things are possible. Have confidence in God, for with him all things are possible. Kosua nenya jidie, kosua nenya ahotoso, kosua nenya rishemu, ewe nyankopon, otwiridi ampon no, ni mu. Sang se onu wo mu a, adi nyina, ye. Se owo mu a, ade a, yesi we di enye ye, o dabi, ye kokohwe no sane ye waye da ho ne de me de menyi so obesori bi mu sa wo yare that is why obi yare 1% krofo abehwe no enkrofo yare na enkrofo abehwe na wo se wo mma wa rehemu ombo mpa enya gidie se o nyankopon beye no ombo behwe wie no ombo kwa nkomo no adi die me de menyi ni se yi na wotwekora abeto no but na no pay wo da chinti yesinya awrehemu ni ahotoso wo nyankopon mu se se nyankopon ewo mu a
se nyankopɔn eka ho a se nyankopɔn ena wugya ade ni nyinaa de ahyɛ ne nsa ebeye yie ɛne nti ya sapɔne asomafo to nwum bi sɛ ye ma Awurade kwan ema oba benwen efie no se ye ma Messiah ebeye efie no twiase boa obia ntumi hinhim asroche bebo emframa jampantrudu bebo but enam se Awurade ka ho ni nti enam se ye de Awurade hya ase ni nti nkente sanka yemu bebre ya wuwu di omu beye bia emfon ebe tonsuom nyagidie wa Awurade mu abrabo akwantuo ya eguso anamu no se wo enya woni Awurade ne nam ena woni subiriku bi ne nam oni anto anyama bi ana honhom bi abosom bi na anu nam akafra abra kafra so what the lights anu kafra but se woni Awurade ne nam a ye de wogidie se bia ani da so asa bia yetwe ani ento obi anim no Awurade be hyɛ ne ho animonyam Awurade be yɛ kɛseɛ na wahyɛ yɛn mbɔ sɛ ɔde yɛ be wie no ɔde yɛ be wie aka nafua ne kakra bi na afi 2022 akwa wie woda chinti nya hotoso ne gidie wɔ Nyankopɔn mu na te aseɛ sɛ sɛ Nyankopɔn ne wɔ mu a die nipa se enye yie no ɛno ɛna ɛyɛ yie sɛ Nyankopɔn ne wɔ mu a die nipa asɔre atia no Nyankopɔn de ɔsɔre de ma na dom no so mfa ma wo woda chinti medɔfo ɛyɛ na wanya gidie wɔ Awurade mu na one na nante woni Awurade nante ya na wa check sɛ nye yi ya na wa ni yi why Kristo nka ho na dom no so mfa ma wo amino ne obaya Have confidence in God, for with Him all things are possible. Now what you with God all things are possible. And yes, I can be entiha. Debi ameka kira wo se baby ayeye wo ye to ye no Nyankopon na fa fie ntia anka sabire yeso janu kumu krofo nto omanyom kumu ke yeso kumu ni eja mu ku ha Awurade aye bi wate with God all things are possible ni aka ka mu nyina no ye wogidie so obeye ahweyi nsem ne yemfa de bonkrata mboso nto asomma wo ena no payi Dr. Kwesi Bani ahweyi nsem afutu ode ba ye ni o say if the event of an attack or if there is an event of an attack, listen, remember there are only 2 rules to guide you. Do not panic, Bako. Do not panic, Mienu. If you panic, you will not only attract the attention of the attackers to yourself, but also get so scared and confused that you will forget the things you need to do to keep safe. If there is an event of an attack, remember there are only 2 rules to guide you. Do not panic. Do not panic. Enyema mienu yi ene fa hye wutrim. Ebia na wo fie akronfo bi abeto ahye mo so. Ebia na wo ka mu akronfo bi abeto ahye so. Eya mema okumantu nya abotre. So ma okumatu a wo ye niema a etwe wo mo ya attack wo na dwene de ba wo so ma wa hwi a omo bedu bone. Ebi krampo ananka bibi wo ho wo se wo ankasa wo ye e de bo wo ho ban. But enam se wakoma etu na wo ho pepere wo nti no. Wa hwi ya na wani akoba afa so. Na kofa o ha kese de aba hwi nsem na no pe ye de aba no. But attack kra de ye bom pa ye se ebi mpo nsi wo ya bra bom. But ahwi de ye we ni enka se ebesi but ya hweye o hwe ho yie in advance se akronfo beto hye wo so odem se akronfo beto hye wo so ka nimu ba bia wo bi akronfo beto hye wo so a eya mema wo koma entu
nya botre na koso abo wo ho ban ahweyi nsem na no pay doctor kwasi bani edi ebaye ene di mu amane enso so edi ama wo no enti muma messages ni nsu ma hu se mo de agumu bebre e beje braking kan ni nyina kama Ajoa Roberta Mrs. OK FM. With God, all things are possible. Hallelujah. Anyway, Ajoa, indeed, with God, all things are possible. Now, Ajoa, one kasakra, you are a testimony to the making. One kasa Ajoa, you are a testimony. And then, we are managers, Yankasa. I filling station, ya wo manage. Sikaya yes tam endra mi hu picture bi o se video bi a wetwa na afunu nyina na etie agui eh ampa with God all things are possible wo de wini mo hwe kura hwa Ajoa Roberta with God all things are possible she de ubon krata ne bra so ye de beto aso Wate wasum Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM na enano pen so non kron ebo pepepe achim abo Royal Association wo mu dwumadi o mu ahyehye a o mu atunidin said the People's Assembly ebekoso ewo the four courts of the palace abo palace four court unity awa animu ha abo ahimfire dim ho na o say kwahin ababawa enti ya tun sadi afremu nyina obi amra aboabofo no momra ne yemfa dwen yenhwe kwan ye befa so aboabo ebetumi afa ne ntoma pa afura aboabo befa ntoma pa na afura enye obi ono ti abankasiem na ebe ya mama ni omienu yen yankasa e wo se ye Onia Maakye o enti ya tun sadi afrem panimfo anintre ene akentena wam ena no pay wo mu nyina eba na ye the People's Assembly e de ahyehye so ye no mu nyina ye wi a ye bekọ ho fo adwe nkyene bra na me nso me mfa me de mra na fe ye mpagya aboabo man enti e ya aboabo to the wi ase danke agede Bosumi we nyina ye num nufo me se bosumi we nyina ye ye num nufo Breast Cancer Awareness Month na minim se kwabna fori ani genufo ho sa da boy yeah kwabna fori ni teacher kwame wani genufo ho papa Obinsu shia ne de wa yi ase Obinsu shia ne de okoko gbase omko bo okoko enu shia ne do Obinsu shia ne do amantia insu kwan so na omko sa nsu o kwa kukusi insu bi ne ho ase ho enam se no se ene na wuntia ye se Anti Ajoa no pay bibi aboko de ye de rade ase de bon krata mo boso ye fanto aso from abusuafo wa dwen kire betumi dia ba 0594841044 0594841044
044 kwaku apumboko boko bo na nso e nyame adumo tete fonyum na e bia de pa as utia on show ho as asudie bia na so relax na edwagu asusa sa ya no ma to nsuo mu no na bwajua tan pen oh wow kama pa tete for no de but the chance here den ya say nya tete for no enti question was you be so no say omo so de no omo ye edija ho so ya say an omo aba na say bo sabi enyum enye de nkwase anyum omo bo nkwase anyum ne mpanimfo no yesi nka mpani to sa no na ekọ mabunu die mu enti omo to ne sa ne ko he dodo say no mutimi impact ye ti bia na wo mso mpeso mbesu na bi nya no kre odi ankan ma wakonya wa ha nya na wo badwuma yi enya different eni nyina ye bia adoma chede a odi wa ha yi senka sabiri nka odi tie bia manti akra Ghana ha na nsem tire adwuma yem application mpew nti wo say bi ni mo sheda create opportunity no and then no mo ye teacher ni bia na o kire yi twi e wo school papa ni ya ade ye friend no agya kantu menim so oda so te asede a but meji adi kantu teacher kantu ye ba twi ye ba bakosem enti bibisa ne se nia oye wa boa no se obe pass on sa ne nim de ne de ama obi ana won twiro book bi mpo so that say na ka that you ni wa ufa na ka won so asua bibi ati emperi fo ni bibiri no mo nye nti meto ase o pese omumum na ehye wo mo na o impact ma o ma na yes o ye leader no wantimi amfo so obi a impact ama no a nti enyum yemfa nyum 20 bia ho ampadune na awso mo tete nkrofo enti o se o mo amaban mum na nka o se mo ebemben wo mo no enya sisi ya se na me ka ho o mo ma breso no anya bia yen sisi yi our friend is saying Stone Boy true Stone Boy yenya Kevin Boy yenya za at least when you be a pass it on and then you no nko a nti o mo no sa omumienu no hwan na ben nyonko o se hwan na ben nyonko mate dia wo pesa wo kire na se but good leader bia you should be able to groom someone emfa wo say bia obi amel sometimes you have to also go get people groom them esro nyum to no bia dwen se meme style ni de nyankopɔ de adom ni me so me ye na me de aba bonten ti se me emri bi na interview bi na artist bi ka se obi se one ne nkasa ne na o se ya onya time anu because ono na dwen woni nyum na waye na o promote se de bia be gidin so ho ti ono wo na opeso osua bibi no so wo momo amme na am bra ho ase ama na ono onya time mo so oba be kire o chenchina asua ne style onye me mate wase yese de asem ni hia no no chin kohwehwe anu yie mate no ase o but de me nso me kan say obi oye good leader bia no o de me fa say obi akra ma omo ana omo ye adwuma nyina ye stubborn nti obi ama nti obi ama nti nso wu wudi nimdie ni nyina akọ akwose no nya ne den oh no you are not a good leader na nyum to na say nya so nyum to no say nya association ana say company to sign kan no different no yes babia betio adwuma bi obi ye bia no ye wo leaders e wo ho enti ye mo executives ne so bo executives ben say wo nyum to group organa dabi media me ka individuals no me ka individuals no enti say individuals no you should be able to groom someone your leader I'm telling you your leader no wa ntimi that unni ho na ye ntimi nka say send you radio ne na mo no ni ho a e possible say we na be ba you are not a good leader you have failed yes na ye no mo ye ne ye say bia won say obi ya ade e bi wakoba bi wako program bi akoda bi abe perform so mu hu ne sa mu tumi impact akoda no ene nante e ya akoda ye owo yi manso yi 14 years ye osa kiteni sa no mai onu say kachi kwame apia nam kwabno furi ne nkofo ya so ama yesi papa ne nam a o chereche no tenu ya no so different o nya o kan me nyi wachini o me nyi wachini se ye no aye pe bibia sua na wo se ye chesi wo mo
but me so ma can say we a leader I was said deliberately no o shut that also a leader and followers in wine Ebia, for instance, Kwame Eugene follow one wine. The followers in wine. It's also a leader. Me you are no saying. It's Jimano. Saying. Ain't for now or a leader or him for so. Or a leader or him for so. Or him for so. Leading him now, who do you looking up to? Kwame Eugene. Any fans? And he fans in the moon. And tell you any fan in the moon who say, ne fan be. You are yard or turning your end in no matter Kwame Eugene. And no, a good leadership in them. The American Yanti Masio. Oh, the hour can be Matias, but the American say, I was a leader and also shed that. A Pencroft will be training woman so knew why they will take over. As soon as say, yes, Mimi, you suggest now, Deba. I want that is part of leadership. Minimum leadership is part of it. Until you to want 7 years, can you? Maybe can't general terrain to. Oh, there been a saying by you to want 7 years. Oh, yeah, fine. Can I to no, Debbie. Maybe can't general thing. Say, leader be a man, cause on you to Nibia. Debbie, say, leader be a you to now they will come in and won't go money. And I 7 eyes calculate freedom to Debbie. Count to mommy who see a free no to an alcohol. Ain't I was no trying to we are leader there, yes. That's my can't the leader. Now, a queer leader can. We are leader. Now, baby, I want who free one when you be a new idea. You have failed. And it is true. You have failed. At the end of the way, was a Namini Henty and was a Ahenkan on him. Is that the same? No. Leader no be to me train you be. Emma said that she knew her. You bet me, so. The baton will continue. So what I say. Kantanka example. We pass it on the man ba. Simple. Ne ba no so ebe pass it on the man obi. Yes. Eti debia kantanka be koso areni. Be foster. Maame no. O make sure so training ne ba. We would ada o. And so still be foster that so you be foster. So what I say. Fita for. Sa. Pam for. Sa. Enti uye leader was say utumi egrumi obi a unni ho a. Oni pa ne beto aso de ama wo na adwoa ebisa se opeye ni mu ahwani wo hunu omo manage ade ne to da bia no mutimi omo de dodo enti na ko bi ke ni timi ne da ote ho so ni ope no obeye enti adwoa wo bisa ya amane a wo fie ha no omo so ahohom na ba akua bia bako de obo ade adaruma now say ye kuram ye da trading place wasafo ho ye de wasafo ho ye pa otu omo nka che oh yeah Danny Deni na meti omo ka tete omo nka ai breche na abo wasaman kakran so Ahenkan Council of Chiefs ne baako John Mahama Pence Honorable Jodazi senior enjoy ya and wa krako na the tennis some penny for na kasa na ya minim Sunday ye twemu yo shada reference sem trofo no dia wa fimu ai no ni edi nkomo o ka je mpo so obetu kwan na okoba kra oni e be to side di ni ade a sedra meti ase na mbisa msentin kra na wa kra na nu ni anasa na bi fufuro bi ani wa kra mo na so ni ope na oye wa kra mo enti ero no ye de bon krata mo boso no de beto aso na fe ye wi a ni aka wo ho no ye de no nso so aka ho de amamo kwaku yankwai ye ko anopa no nso aba community aduonum miensa adehimama ye momachimo kwa abade ban kan 93.3 FM so de bon krata odo abadwa so na poso eni esi adwa ye de babeso mu ani di kwan so de me de hyase e de insight de obokrata insight de obokrata World Bank womo akasa na ye di mfoni na ne mfoni omde ba ye de asen saman evoni na aibibi ho na de omo kan say ye GDP ya na ye kan wasem no say debt to GDP no edu 104% ehun sem the insight de na poso aba ti pebito ne tumu nchene sanso na yesi NPP okwa atifido mantemu a NPP manfo ni bi ene omanfo bi amamrefo bi efa bi ye wo atifido mantemu wom aka bom ya tese Dr. Alhaji Mamudu Bomi wo mafrase
di no adanse pa chere omanfo. NDC lashes Akufo-Addo government over Galamsey and the communication officer Odumnyafo Sami Jemfim Renimni Emfoni Abatanwa Womo Jesendi Vona Kasetia Omampeni His Excellency Dr. William Kwaku Adodanko Akufo-Addo Efa Galamsey Sanso ana MPP grassroots yesi woma celebrate oral lanchamatin ewo ne birthday no din birthday woma celebrate ne papa the insight anopay Abusia the Daily Statesman ko wakrata no na yede etwa so na statesman edin sema hodrona na se etudwa National Population Council wama kasa echemu se abraso se wo enkwala wo mutimi hwe na wo mobom nkwala ho ban papa se ne wo hwe senia awufo bi edi wo mo mefa so enipa bi mu edi nkwala efa so a na eha dwen papa panti braso se enkwada nyina wam di hye gu apon so hye ni po de odada enti wa mu behye mu kena ye pa edi abon nkwala ho ban ya Daily Statesman ko wakrata edi ho nsem enyina etudwa na kokko ekuafo na ne yetu wo mofo eni amanyufo bi yetu wo mofo papa se kokko buo no aban ya tumu watumu papa wabon homode itise ne bi mu de ya amanyosam no wa mo hwe na wa mu enyanya de a ebeboa wo my Ghana Statesman ko wakrata ede ho sem aba na Statesman ko ya no otwemu se cardiovascular disease akumayade oba bepiemu ewo my Ghana mu a ekosru ye papa ne obeti we se makoma akumayade o asumesi atwa nananom wonse ade o yebeko hwemie so onya akumayade o se ekosru ye papa ntini yehwe na ye mo yakoma ho ba ye nwua ne die mu yeso no mu yakone abajojo ya yehwe te yakoma no ne betimi aboa no ana ye Statesman ko wakrata ade ho sem ensusu etimi aba na Statesman ko ya no twemu se monetary policy rate sabresu ya mani muso ya peje mu papa ko wo hani chichemu aduanan ani achipo enum 24.5% we the Daily Statesman ko wakrata no the Daily Dispatch the wakrata musem anabusia me de to also na Dispatch musem ode abane doso on paper Ruben Efsin enso akasa chese ai wo October busumi yam no ena akasa se 2021 die esiye ana asembi okan no ose hu sembe san apija na krate abon tofa san na aba tina nsoma abon tofa san ma no Chinese ambassador on Galamsey ono so akasa ya wacha na dwen afa Galamsey ekoso ne China fo edon santene ebo wo mu ene de keka ho no eno nso hu sem edi aba ene anope san so na okofra montema Daily Dispatch ebo amane se womu aji obi awa 2024 nipa obedi di obehim franka ma endi samonyekunu abedi echire na se eka se running mate womu aya na wa 2 se nipa bi obeba bia di obeyi ni tibia no womu anyhow bia emfoni makoma num ena the Daily Dispatch de obokrate ede ebeta ho bai yese mofra bi agira na 170 children 170 children na say enkwada makomako ohane adioson 170 womo ayira na ehonsem ekrate ede abaya womo chese womo hwehwe bia womo hunhu bia kama kratefa to so dumienu the Daily Dispatch utobia ko no mu street na kutumu ntene Abusia Ghanaian publisher ana ejuni sway na publisher hwe nim ha wadi mampeni na Adodanko Akufo-Addo ni mfoni abetu asaso ana obi amoa esusu de edaha na kwakrote ensem odeba na ochem sabre de NDC amanyukuo no ene wama tubia mane mampeni na Adodanko Akufo-Addo papa wamone ne twe ewo Galamsey hu sese ne wakaye afin pinuni edunsia se Galamsey no woba wo betu ase kude anya de Galamsey be ye adwuma wo man bi mom se wo mo challenge ne sansem no wanhwe ne woni su kwan ya wofa so eka ye no wanya ne sa pepepe publisher ko wakrata ede ho sem etu edwa na
na publisher enso so de aba obi amwan wochem se ne ye ne dome kwantempon wa kwan no wo ye papa contractor fo egusu kama ne o hwe che enfoni ada ikura utimi se eyi bi sisu a womo edwi su kama efiti domia kwa ka ye kitase womo gusu a womo eye ene mebu susu ani ajepe kasa se kwan womo abonho anti se ne mpenifu atia ene wodi contractor abakwan so womo hwe se won be ye ne pepepe ko wakate ade ho sem susu etimi aba na krata fe tosu mienu ewo kane publisher ko wakate no wo chemu se abrante bia wano so kodada obi je ne ka wakodada obi je ne ka wana posifo so ne page se mpo a wona ya so mu sabre ya ma ne bill bill ya dia ma no aye 100,000 Ghana cedis so timi de ba kwa ade a bill no ne sa so betimi aka Ghanaian publisher ade ehu ensem enyina da so etu edwam na publisher na wati aba Cyber Security Authority enrenra de opani a wode nim yera Albert Ntwibosi yakon wabeka say some wodi tu dwakra me yam hye wose wa man Ghana ene internet no social media hodo no ye ko papa ye di adwuma wo ho ene wo bi asori a wo kɔ ho wase afi mu kwa nipa be 17 million no ana internet wo mu yisu bie na wo mu kwasoso ade wo mu kwakoye wo ho wo so no kra na reho wo kwa no wankoto chacha beti wanko betu bia na chese yesi de bonsam cartoons pornographics eno na wo mu kokɔhwe enipa 17 million no ekɔ internet wo man mu ebra wo mu kokɔbɔ wade ho sem enyina soso atimi atu edwam ewo Ghanaian publisher ko wakwate na publisher no chem said deadline for licensing won't change ko wakwate de ho ensem nyinada etudwa ene anpay the inquisitor de obokata mu nsem nam de toaso na wo mu chema omanfo allegation be de folly ECG boss na no na opanyin bi che say allegation mo ya de folly no allegation hunu the inquisitor de obokata na eka say yo abusia krata ko ya san chendis for wo mu kase tia galamse hunsem asan piem e wa anu mu sei okọ Ghana amna shep de fia majority leader ni deputy asan so ye MP ma omanfo wo efutu abeto ampeso aso me kire winiba ene ni important onumnyamfo afenyo markings nyame adom yese wakwakọ che winiba National Vocational Training Institute NVTI for winiba no asuafo no wakọ che wo mu nuama se den ehunfoni enensem esu ewo de inquisitor nyankwe de obokratemu ene anopai yewura Kingsley Ajiman yosonzo bawura NPP headquarters ya onimpinfo bi akotenase atwamfoni eden na de ne ko no gise opɛ de inquisitor de obokrata bi na wutumu nkyina anopai Abusia Daily Graphic okunim ko wakrata anaju ni so was it truth and accuracy every day. Na Daily Graphic edinfoni bia beto si we constituency watch na chose empeso so ne ekoso na wadi reremu an okopie mu ewo botiano English Amanfo kaswa kwantempo no so okopie mu ona se wo kire mu se adehia wo mu so wo ma pala ye wo mu sra banyi ese year of roads no wo mu susu edu so wama kwantempo no wameye mo mom senya kwantempo kwa ne mpumtuo de ebia bomo papa panti aban bra ne mpenifo a womo sefata ese womo behwama impumtuo akoso ewo botiano English Amanfo no womo mra na ne womo mra me yomomoa kwata fe tosu edu enso ewo Daily Graphic ko wakwata no emu na graphic ko ya na wode aba wushe ni ma say first African Continental Free Trade Area trading achase no obepie mo my Ghana mu a ewo mai mu ankran pumpuni mantemo ana ewo na graphic echemu se dwadi edikan kra so so etimi achase papa sabrede Uganda wo mu na ne wo mu goods no wo mu ne ma wo mu tonton no edikan kra wo hwa kwa kwate ade ho sem so so etudwa na kwa kwata kra ya no wo chemu se Kwame Nkrumah University of Science and Technology ani aboma abaso papa fimpinu ni aduonu mienu 2022 graphic tertiary business science challenge wamo ana ayencha ne susu etimi ekoma omoma bom humodin ye papa ya momo aba eso kwakwate edi wonsem etudwana kwakwate di aba wase count down 44 days more na wo chirema World Cup no
aka nefua ne polepole aduanan anan na acha say ye de ahyehye so akwakwato di ho nsem nyina ta atu edwa ai papa na ogbo ne ba na o ma kira na o mo nche no ho nsem no akwakoye bibi enu ada na nam se social media on se o ma kira ene no police for be kasa so mo nche no aposifo na kasa ne omudi omujuma no wo mu bibisa na omusaso ni akunuma so mu mom ne dikan e bia press release na kom de aba bonten intisa wo ya se wudi o manimom betimi aba be kasa ye onto so mom be release press ama yehu what I say inti ehun sam na ye ntan ma aposifo no so mo nche no inti yegusu boa di 2000 Ghana cedis ana to wa betimi aboa ama papa no omsa so ni mu no eye wodia oje owo ya ojebi eye sehwi anwia so traditional area wo mo man hene na oje owo ya ojebi akasa asema okanina ne se he wo ma galamsi ekoso wo ma dimu tentemme pa atopeni wo ma ekeka wo no elsa ban chiwo mo abanji chiwo mo ni na nakasa ana yedi ni mfoni abatown daily guide ena ebo sama newi Bank of Ghana ni policy rate wapejam akodu ahomuchichemu aduonu nan achiriponum 24.5%. Ehonsem obiasuru ase tawe ye nya asem ketwa ye se sanso ena aban na omafo beke abasabasa ye koso adwura ye omkotu tuo maka akakora ne ho kan ya na ehonsem ko epinso soja foko tuo kun kaka no sansemi ena delegate dia base aban no ese womo ka adwamu adwani nna no oma womu ni na sika 1.2 million Ghana cedis 1.2 million Ghana cedis akwada ya ne papa wo se ne na na wo se de uhu ni pakro papa wa brima akwada ketekete odi aba jinjam no basa no ana womu hwe no ena delegate dia base police for achi nipa obo sa akwada no delegate anopay abusia ye free daily guide so the Ghanaian Times go waka into one say mesem na America na say post for no mo pese e bedi o manim almost na o medjuma ne te enti say no kra kra betimi aweka so enye no kra until so wo mo ansa di release ebeba bonten abusia Ghanaian Times so see most authoritative newspaper na Ghanaian Times go waka ta hwe ni mayera Samuel Dubik Mahama ni foni eda hasen kama ECG penia wadano na wo penina akasa watu bi amane Public Utilities and Regulatory Commission watu bi amano amo power say we can't pay and what the honsam so abasa ECG kesi wo mu ntua kakra bi ema customers wo mu no mu didwa ene nsem ahodre bank wo mu ntua sika kakra bi mom na sisa sika ne de wo mu ntimi ntua wakaso mbetimi atua pa de na wo mu eboa yera Samuel Dubik ana de honsam tudwa enano power Ghanaian Times ko wakwata emu na Ghanaian Times ko wakwata ya de aba ana wo chemu se abrantie bi a wedi mfihia no aduonu and 24 years abe aposifo ensa so ni mu na boni a wo ye nyina ne se okuani a wedi mfihia no aduoson 70 years ene wa hwanyame anim ahwe bonsameti ko agene kran kwan afini sam ya ko wakate ade ho sem enyina soso atu edwa enne anpena ko wakate soso ade abosi let's wage relentless fight against breast cancer na chese enufo kokram yade ya ne se yeguso a ya bohu dawro ewo ko wakate mu busumi ewo mu de no ahosem anatse kwasantwe Ghanaian Times ko wakata eno Ghanaian Observer the worker tell me sound am dey twasu owura pade ansa ena Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia owura pade ansa chese papa yi Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ye nipa bia se MPP fo nya gidie te se abe na wo munya komatoyem te se esenya odopa ma Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wo mu fani ndi NPP enu kan na 2024 enkunim ebeye NPP amanyoko ne dia owura opariansa ena ahye sen nkran we atu safu yi ewo the Ghanaian Observer de wokrata emu Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia mampani abede chire so abo akyerkyerefo abaso pa sanse na nansa na ya akyerkyerefo eda
ya wabo ma ba so papa ehun sem asu ani mfoni eda the Ghanaian Observer de obokrata mu ene anope. I won't protect any appointee involved in galamsey. Omampani Nana Dangwa Guvado say, Onipa biara no. Ejina ni tumi nso mani dibre. Ana ode ne satene so se wo sumasi kwa sei, wo sumasi koye sei. Wo ti aban kra chimpanifo directors, CEOs, any obi bia o se aban dwumani bia ono nanado. Jina ni tumi nso mani dibre no. So chill se wo ya galamsey ni bia onfa ho nchew. The Ghanaian Observer ene anope. Ebusia daily analyst yemfanto so wasene nyeso no without fear or favor. Na analyst ko wakwata de area Sami Jemfi emfoni abetua National Communications Officer ma NDC amanyiko ni foni daha na wopeni kasa na wochem se na nadu dankwa Akufo-Addo ne MPP aban wamo ba yeso wombe ku galamsey kika ani eba be tu galamsey ase ne eba be yese nyina wo se sana ni nyina ya na dayo ne nyina ya na da pa ban ya wa banwom ade da Ghana for ntisansam ne nya de won betimi aye kowakwate ade ho sam atu edwa na kowakwata akro ya na wate aba ene ECG penny power da no wa bon homodin aye papa ne wo chem sa wono aksa wo ba ye no ne ese efata se wo ye nyina watimi anso aye na sa bibiki to bia ba mosiane won konko tuetua sikama customers ahodo wose wosre papa esa eno no enya de a ECG ebetimi aya wate ho sam atu edwa wose ECG krampo sika ni wa musika sa entinya de won betimi aye ko wakwate ade ho sam atu dwa na Ghana Journalist Association penny power dano wano si abona basu eye papa yera Albert Kwabna jumfo ya abona basu eye papa ewa abrochimai mu kokwa akuafo so na wo mani abri wo mse aban yenwa ne sempa na ame sa kokwa hu kwa kwatuma wo so wodi wo hane enchichemu edionu eba ku 21% pe na wodi atoso wo mse no de wo mo mpene so so wo mu di kai be ka kira aban ne se so betu kokwa ma enya 1000 Ghana cedis eko not less than 1000 Ghana cedis so aban ba ya ne odi ba ya kura no 1000 Ghana cedis enya de dru etuama pilai analyst ko wakwata de ho sam etuda na gender ministry na wo mani abri ye pom jem se video ye akokọ so abrantie se ne bawo ne wafasio ne nanao na banu mo bitimi kire na wo hwe akola ketekete ne gender ministry wama aye ward bie papa jem se san ne ye no enya de a wo mobo eboje so we aye daily analyst ko wakwata no dem di tosu enio abusia na personal Ahenkan 93.3 FM the informer the obokrata wasanso edi omampani his excellency Dr. Williams Kwaku Adodanko Akufo-Addo aka ho nimfoni aba na asma omampani sanka no galamsey o se he galamsey emprempe oni pa bia watamfo eni adofo no no emprempe na sitena mu ade a eye ne common enemy abe ne tamfo pa galamsey na nanado kasa we ya pe ena mining association fonso na no se eno na your common enemy ena be your enemy a che papa die tom se galamsey be koso ama nanado ne boatia che ene se wom se aban be so tu galamsey ase enso wom titete office ena kasa ene atwere nkoa na aka wom kasa ene atwere bebrebe ena aka aban ena mining association for say se kasa ne atwe no mo de betu galamsey ase de no mo mpe babi nda na nya de a ebefa oba ya oda ho a na mo sim no woli ejuma the informer the obokrata mamimfi na nado so his excellency na me call the former president Owura John Dramani Mahama ono so buko haram foi mami azambo ho buko haram foi Owura John Dramani Mahama ake kana dwa cho mo pa ekoba ne sen nina tourist yi sangofu wo mu bomu pa ena owura yi akasa tia wo mu sanso ena samikin Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia enso ehye akyerɛkyerɛ for den se wo mu nkoso ensori nya dwuma na eye den ya bebi wo mpeso mu duru no wo mu ebedu the informer anobey
The new weekend crusading guide ana ejunisui na crusading guide nsama hodwa na ebusia aboboso yera sami jen feature se galamse kono aban adincho wade honsam etu eja saso ana ejura secreduma se tuototo akoso wo ho ema nipa bi etu anananmo ewonse ade Attorney General yera Godfred Yeboadame ene wode atudwa se sikapujo 1 million Ghana cedis ana womu eprepraye no yede ekopata wo mani suko wakrate de honsam etudwa na afofra aba ewa se na wo kyeremu ese Dr. Steve Amwa wane John Jinapo ene woma ebuefu papa patomamentu we tuma ne nyonko na we atoma ne nyonko ni nyina da efa sabre wo man Ghana yaka akosoro age se ye bubu hu kota penfo kyeremu se akwa mane 104% yaka no GDP akosoro enkwa no ne we kana we yaka wamonti ase entase ni nya adwuma finance committee a wamrahye bedwefie ana supplement mo ase na mane muso ewo ho a crusading guide ade honsem to dwana crusading guide so de abayera Kofi Amwapen foni da ase no wo chemu sa wono akwa ha bi mu no ane sedu agongo womo no mba beboa no womo kanyina da eba yese womo ba besere ne we ba no aba besere ni bia na tese wokọ akwa kwate ade honsem to dwa ene anope Pen ultimate paper last but one. I this voice anope the Chronicle the Obokrata. Ekobia from Vivo Energy. Yesi womu adijuma sumbi woma padwumadie bi untuma. Na adwumadie ni de om no. Enie, wom say stop, think and drive campaign. Gina dwen na twishen da rubo. Eno ana ma lanchi. Nya se we no fa akwanhye bebrebe a ekoso. De enipa mpempem ekọ ayi eto nananmo nse do. Eno da rubo na Vivo Energy for asebre atiska sa campaign we say betu ase ti edian da campaign so stop, think and drive campaign. Gina dwen ne twishen da rubo ti anu akai na wa hye so ti obi twika na otwine gogra no overtaking fun na oye careful no oye overtaking be bia ye ntumrika na otumrika wodu krom na afi ono na ne ti abembam na otiaso catch say cratch stop, think and drive. Gina ding ne twishen. The Chronicle the Obokrata and this asemi ebai Vivo Energy nyankopon ensham kwamizu yesi why eye on NDC top job ehonsem kate diaba anopei na owura lanchamatin edin birthday no dia no ne yesi adwadifo ma bi asheda jijiska ko pemfidie spinning machine bi and ma organize birthday bash amowura lanchamatin na nyasem kitwa sada no kate tese nyasem kitwa the Chronicle na eka omo organize birthday bash pa amowura lanchamatin and mo hunyuma diasa. The Chronicle pen ultimate last but one. Abusia ewie ko wakrata boso no na ya the Republic Press ko wakrata na ewie Republic so dia baha yera lancha matini foni da ha ye ne tesani bedia adwadifo ne adi amane no ko wakrata bo unde rekrata fa to so emiensa saso ana yera Martin Amidu so foni da ha Ahenkan special prosecutor wano so akasa afa ene wo my Ghana sane ye ka no ehwiri kroso ade senya na omai aka ekoso no wakasa so afa wafe NDC amanyuko nso wamani abre papa se abanyi wama guso a wamu kasa galamse wakase obetu ase o ene galamse no asaye nso nyina wamu guso a wamu kasa fa wamu so wamu de wamu challenge abanyi papa se ne sam wakai so obetu galamse ase no ebre na so wonhwe na chese wontu ase se ne be ya yensuo no so ni betimi ada ho we aya Republic Press ko wakrata no nti kwaku ya DC okay ya DC dia me na mase enchie bi ha betumi achia na afi ya to aso enchie ni ho so dia ni na eche telefone na na kwa you can see there omun share ya wia ene nwumre news oh okay de ensem nam oh okay ti eche obia ti we na dru so walk okay
Edu so. Eduru meme so. Aye. Oh, okay. Mama wie mo de ente eduru me so. Me pa cha mate me da ase. Eduru me so ameto so. Ewa ha. All right. Inti mame na se ne ento aso abusia da ubon krata mo boso na kwaku ene akuade ebre wo no. Ye to aso mache ene dwumadi din some messages ya mo de aba ne ye behwe ne akenkan ni nyina kama de amamo. But before IMF ene ye behwe ne ye di numu nkomo kakra. Enra me kan ho asem anwumre ne kire we ne nso mesan esisu biuma ka kire wo se the leaders or the managers of the economy, they have to be truthful to Ghanaians. Omonka no kre nkyere yen. Omonka no kre nkyere yen the state of your economy no ankasa no. Omunya kataso mumu aso no. Because se wotete aduane boni ma we yafunu di a anadwo anipa nyina ada ebi hwan nkromo mentohwe no. Na wo de e bodundu ma wo sa. Omonka no kre nkyere yen the managers of the economy. Na omunyai ena in the indications are pointing to the one ni sa anyoma no endra nwumra me ka kire wo na se ye ka se IMF wa IMF no omo ho no they don't solve problems endra me ka kire wo se IMF for no they don't solve problems. What they do is say they help stabilize situations and as a crisis. Into would your show mobotaya or de ba na omobotaya nyina say they are coming to help us and ya ye be sha say yetua yenka wi na fe international market ye ho ya kono. Into we have to be very careful in how I deal with the IMF. Say ye de shemu bebre say IMF ni be mu abibia be ko yi IMF no. It is never true. Into the managers of the economy they have to be truthful to us. Among country in the real situation. Now say we will all join them. Now ya swallow the bitter pill for the future. Ya can't boom near to me this age man. Mami kwa man so na yenkonko di enkomo enra. Ye di enkomo bebre no a edifa koko ya to ni boom from 660 Ghana edeko 800 Ghana cedis. Na anopai PNC People's National Convention and so Edomano atum ebi organizer Edema PNC youth organizer rather Edema People's National Convention Ura Mark Akon wa joining yen wa homane so opani uti en kan FM suni Maakye na bibia boko de oba ade adum nya hye yen ko amonto nyame adum yen so ye ho ye papa nti PNC mo position on koko entumu aban ede aba no ene sen na me fa ko tin na wasina minchia wona ewe chiche ni benche mo chi Ahenkan from na pre dem se se nyina weka ya na sen na mansa na cocoa board ni aban ese wono mo di cocoa ntumu 81% na ababeka kita dada na ewo ho no na ye PNC man tu ekanyina ne se di atem na piafo isan se ye hwe ka ewo koku adwuma ho ani sika pudu akoku apiafo ehwiegu koku adwuma enu mu a na ntumu aban so wode aba no nya di twayi na koku apiafo na se let no man na se ya one of the sectors of the economy which also contributes key sums of money to our GDP. Now, Sikase near Sidi Mercury for there. Name a buy any for a dim wholesale of Befena, a here, yeah, and I say, Pudua, at the cook, cook for a manufacturer, and you're only 21% in a buy and the cook board at the Abano. Na intinka mo suggest sen ka won tum sen. Okay, you know, none of your thing in an offer the current living condition of woman Ghana. Adia san near to petrol boom. Nyama war market are near Tono, Caneno, and the prices now are rising up astronomically to more than 100 or 200%. Oba Yankasa Kuku, Jumanua, Yana, Nakasami Kuku. Is open Jumana anymore. Since 2018, I buying a 2 Kuku Sikamu. On 2 beam, the sea a Fiamano Cate so much 21%. Now, Cananaki a talk
condemn a farm input a displays per year food. Nanke you turn 18 cities, maximum was about 20 cities, 22 cities. And the Manoka say, oh, come marketer, you turn 60 Ghana cities. So, share fertilizer, bit say urea. Urea naka caneno, you turn 135 Ghana cities. And Nessa Manoka say, it is moving around 500 Ghana cities, which is about 300% increment. And so, if Cocoa Board wants to really increase products of cocoa, that's a more Mayan 21% as an insult. So what we are saying is that at least 1 Mayan crown and 1 Mayan 40%. Now, if you look at the CD and then the dollar depreciation now, CD will lose about 40% of its value and as an strength. And so, if not for anything at all, why won't Cocoa Board give us that differentials, which is the 40%? Nanke it's me at the balance here. You tell me, Sakaneno. Nanke your tongue. The top of 650 Ghana cedis per bag. That's a cocoa creamy person who sit there. Chance here, your top at the bottom. In Kaka, the British Union, the best 600 cedis and 700 cedis. That's what the Kakra brothers also. And so, Namino Casa, the bonus is possible. It is a buying so many 800 Ghana cedis, the cocoa creamy bed and with them. The cocoa creamy cook room, not to be said in Pedia, or walk cocoa, and cocoa creamy. Ayana young woman, a whole year of painting, Yana walk tower of her. To walk cuckoo near. When you hospital facility, we are looking at the areas and the jurisdictions where we have our farms. Hello, grassing grasses. In fact, didn't see being a hospital facility, on between Tampana, Amayarashe. We don't get all these things. James Gabashia, you are probably sent to buy national insurance, so to shut down quickly. And you know, a different healthcare policy and a Cocoa Board and Katakwa to a criminal care for you. Now, Sabi a cook from now or what we call Kaya to me, and you're a wire. And I'm sorry, you should be probably now and a Asher one more. There will be a fellow Cocoa Board scholarship. Ya Cocoa Quia for now, ya one year judgment and a judgment of a brown Mojani. A judgment buying a meeting to people. One of my engineering access to this scholarship I can. Number 1 year on Mumuni Cocoa phone. And I won't just animal on some fast. Now, say, you share the neighboring countries, Ben Ben, you could go on here. Cote d'Ivoire this year will increase on more margin by 9%. Ghana, 21%. For the past 4 years, after Ghana, they increase in cocoa. But Cote d'Ivoire, I feel be one of 2 on cocoa. And next time, I know, almost more than if you convert their currency to your currency, it's about 850 Ghana cedis. Ghana, and they are one of the largest exporter of cocoa beans. And they're tossing the answer. So if the European Union is even talking about sustainability within the cocoa sector, nothing you Bema upon Chroma, and so ever the castle or Bonoma Baswa. They are not the sustainability of the cocoa industry now, about Fonaka Ghana and penny for to emphasize or send an annual. Young policy paper be a cocoa body a babon. I'm an ababa cocoa for that. Will be a cocoa penny, and the seminal Casababa was the background took it. And you know what exactly are we doing? Now, see, Benyama and Penny that baby, I overcome and Cromanas with the process of cocoa. I constructed a crack in Mamutu wear. Nothing penny for a bond which you meant to be a and I think penny for mine. And as a young person like me, and then my other colleagues say, I didn't do cocoa. Of a cocoa in market to and penny for a woman. One must see on much, almost see an unknown. If you see a many papanum. And I answer Yaba. And we will not allow Cocoa Board to go away with whatever they've done in the past. It is about time we put things to order. And it's a Muslim Kumupa, the 21% in the air can say it's the good people of Ghana as far as cocoa farmers are concerned. Okay, and the things I will also so yes stakeholder now cocoa free and coupled with position in the society as the national youth organizer for PNC. Margin hon say ABR, you didn't penny for because we won't just say it on radio na NC Margin hon say. So what usually happens is answer na cocoa in Timone Babano. Cocoa Board is set up in the committee. And committee they involve other stakeholders.
But I know it's so unfortunate. Say stakeholders now, the primary people, which is the cocoa farmers, now how no operate. Unfortunately, they don't invite them. Nena made it many of them Chiefy Boafo. I can say, I'm invite the chairman of the Cocoa Farmers Association. Let me put it on record that it is a voluntary association of BR power. I mean, there are other people who have also formed different associations related to cocoa farming activities. So you can't just single out one particular group and pick their president or their chairman to say or represent you. Just after that, agriculture minister, they interviewed the chairman of the Cocoa Farmers Association. I say, was around 1,000 and over Ghana cedis. Now, the cocoa board decided right here, but yeah, you be so much. What we catch us here, be so much. Not just a some of them. Penivon saying no food Japan, and only piano. And it's a clear for both a juma in the now, you see about the Beja kitchen to know when you're there. Then I think that what's my will be a cause for a dialogue. No, but who calls for the dialogue? It is the cocoa board. And who are they calling? But just make a watch. I didn't catch you on a money for okay. And you see, if you look at the cocoa sector itself, and you say we boom about minimum papa no here, but you see, the general knowledge in the cocoa sector and our form. And so all the time they are resorted to the old way of doing the cocoa farming activity. Basically, if you take a question, the cocoa tree and say the second above pay. Basically, na me no kase san ye yam. So apa na ye de cocoa eguso hata no. Basically, ye ntumi nsesa no. Menimu obi a wono de nsa wura no cocoa mu so wo bie mu hata. Ama sa papa ne de wo na. Nsa ho. It is a cocoa board catch and say whatever differentials are epa. Omaka $1.30 billion. Na the cocoa for we were ya to be in a Chicana economic according to Kishu 1 year research. And I know very well research this year, it is Sakraya and a bus system. The person with a cocoa board says research Ben or my and Sakraya Ben was and their bus system no more double work with We've not seen any kind of development. We've not seen any change. I see, but what about the fact says you say Oma Sankra the cocoa farmers pension scheme ABBA and also so would help them enough and also so is it not a good intervention from the government? Yes, we can cocoa no in America. It is a very brilliant intervention by the cocoa board. Say cocoa for our state to the Bombardiana, the pair take a on cheap. Say they're not working Omoko or Mahoma Jebrimua. But if you cocoa Juma, you will be a young said, and young Jebria. Kiayo, and so you can be doing farming at an earlier age till you die. May one call for on Monya Bay 80 years or more for Megas for a cocoa. It is a no matter for pension, no matter judge, and in the can. You're just me. Maybe himself, so you're a public servant now, you're a Juma, a Katia Wagen, a buying each year, and as a company or young Wagen, or don't share a fraction of Usika Wagen. That one's what you're Kakania, they are 200 for pension fee. Is that the same policy the cocoa board wants to bring? What they are telling us is that the end of the tongue in cocoa now, you're afraid to be living income differentials. And don't know betting on the Hako 200 Mama. That's a matter of swan. No matter says can I the mind as the pension fee. So we are over 60 years as a country. Cocoa bar, Dan Hanamo, and Baby a chum. We've not been able to put all these policies together to establish a point to say, you bet me up was Kebiano near the Makoko for say, we enemy pension ticker. And after a modeba. And on Yasem, it is always good to say we have a start. And this administration is coming out with the beginning. But near can say, now I'm saying, I'm your registration using a Ghana card. And your QR code also. What I know about QR code in IT is that you should have some detailed information about whatever QR code was and what scanning. Is it that the Cocoa Board have just come to introduce something in the system we don't even know how it operates?
And now they are just taking advantage of the ordinary cocoa farmer who they know very well say on Sedan about the industry. You see, I think that it's about time I will see a million Muso. Now, Nyama to me, I'm an aspect to ye. We are for cook here, 30, 40 years. At a comment on Ako, don't you also think said this clarion call now no are you too late because I buy not taking decisions that from the word go and anka a bias our decisions when you now buy yanka they will factor it. Don't you think say are you too late? We have something called social reengineering in social skills, and you will can be a mechanic maybe and you practice here for some time. That's a you would have a setback. You have people voting and state and all that. And Nanka, I was thinking a short sentence. Now, so we say, Emre Yasha is influenced than your bad. It's an Ediana Canon and near Mamma near Papa and no one said, no, and she said, and then Yabatia. I buy a crowd one more than say, and Babu and Breku. Now, I said, the Mebuna, Baku, and go on charge, you share the Kakra. And the young Siadi and India, you see a wall school, a Babu, and if we want to bring a change about a change, that's the Someone theater, we'll try as much as we can. In others will come against it, especially the political parties that are so benefiting more. For instance, this 21% I reckon was say you can see it didn't about say a year say a buying a two normal board by Abbas. But what I'm saying is let's put it on record. That's down to one net who could have only a party. Okay. Self for almost 21% in the year. Almost Nico Cook for only a party. We're going to say Cook create one or Ghana have 21% in the board adjustment. But the advice I will send my big brother, Fishubafu, and the challenges within the cocoa sector now and sound one over. Problems in the cocoa sector. I have 4 incidents and there's all the cocoa 54 kg. No cocoa buying companies. Omumi muscle no more. You know, now bear 70 kg and what I'm on. And I want to the bank and I don't matter about the peso. Say, what is the number of kg? Yeah, cocoa board at the common on your cocoa. It's just about 60 to 59. So why do you take 64% from us? And you also allow the system to go through to the extent that cocoa buying companies in Ankasano, it makes sense to stay careful. And you see, if you look at the value chain now, 1 year, you can a pay on any alpha soup, muscle, and they could go careful. So at the end of the day, whatever we are contributing to the GDP group of this country, you could go careful at the end of the day. Okay. So I think that it is very good to start discussion about, but I would pray that would give it a very fair hearing without of these kind of political inclusion and all that. You have political intention. Okay. All right. Now, you see their simplicity and another thing I want to get to you see, we will risk the cocoa sector. And don't forget, the medical sector, it also contributes to our GDP growth. As of last year and last 2 years, that was about $3.4 billion. And the cocoa sector contributed to the national growth. And so if we don't look at it in a much more holistic manner, that's the Bayana Manya de Babuai. They say cocoa board. And India, the chief executive. So I buy some pet, 2 million not done a court system. And the way this go, about for baby, a cocoa board, then you would be another problem. You mean the security also. So why are we not circling those kind of processes to the ordinary cocoa farmer? Why are we so being guilty like that? Okay, I think your point has been made very clear. BBN ebesa ba wonchen bi Mark. Nyame enka ho nti ne Mark akon oye National Youth Organizer at the People's National Convention PNC. And yene kokobo en komono ye toa so na ye di nkomono bebre no ade ama me pa chew Maakye any dwumadi a wuguso a wo etie wadwe nkyere no betumi dia ba. I've seen a lot of more messages are trickled in waha yegusu ko ye ni mu na ye bekin kan dia ama mo, but on IMF no
I have my take on it, and I'll make sure I will share with you. This is going to be the 18th already. Yako for 17 consecutive times. Yako say yakwasampa for yen to me manage economy ni timu be manage mayen. Momfa nyansa ne nimdiam famra yen. Meanwhile, se wutie yen dwumadie yi a da bia sikasem ho asem bebia no ye make sure say yakọ the expect for no ho expect for ya kasa munyai the luxurious life amu living no munyai the pomp and pageantry celebrations commissionings short cuttings adeɛ bi wɔ hɔ no mo a anka yɛbɛtumi krampo atena baabi na yɛtwa homam na anka by extension no anya effect ɛwɔ other part of the country, but no. Yet Ghana ha yɛsɛ agenda 1111 ɛno nso so pomp and pageantry celebrations sɛ kɔɔ so ɛwɔ Kumasi na ɛnya asɛnketewa. Enti no yɛba ne yɛn domestically no kwan a managers of the economy no managing economy no ɔma managing yie ɔma managing recklessly ɛna alande yɛ baabi a yɛwei na nka wɔman 65 years na yɛakɔ IMF 17 times yɛkɔ baabi a ne yɛsi kasɛm na sɛi ne yɛasan akɔ yɛkɔ baabi a na sɛi ne yɛasan akɔ yɛkɔ baabi a na sɛi ne yɛasan akɔ ɛma yɛtirim not for once. Ɔrabu keti ya monzo sen kasɛm ba fia nke kase ekobisa mpanimfo ekobisa mmerewa na mmerewa ni mpanimfo nkwakora yi ye jai ɔman no sika sɛm ahyɛ mo nsa sɛ mo manage mfa mayen na ma manage ne troka mo dia ye politics 2020 and economy ne hyɛ ase anim guase ye kan no enkrofo a ne ye no mo won enkran saa bre no wo wa ne asende unya ayi momo kwene na begu so bepim na o mantua ya bisa ye ho se saa sika na mo send de mancrofu momo because of about 20 no saa sika na free henfa ya manage economy no basa eni asa akọ gina IMF saa IMF fo mra me boa tie ya nhwe botaye nti a Ghana ban for the 18th time ye ko IMF this time around kwa ye ko no yakoka kire IMF for say or say Ghana is again seeking assistance from the International Monetary Fund tie dientia yako to enable the country to meet its payment to the rest of the world and restore the health of government amemu ne yare nti ye kwa kopa pomuden amamu ni yare enya na meka ho Ghana fo no ankasa mpanifo no ankasa managers na ankasa na ayi those are they are in charge delegations na omudi animu akọ IMF no wo mo borofo no makenka ma wo no they are seeking for the health of the government amamu no yare amamu no yare koso kwa kam amamu no job for the boys job for the girls job for the boyfriends girlfriends no eno na take over and almost spend it yen sika no basa and amen na yina IMF makachira say IMF no ono no unsolve problem o say bia ekura tumi IMF be ma ekuro no awu onye sa IMF re de ne say ekuro no a atu no o ma ne ntenetene enidi mfa wo honam ni nyina nti obeboa no de agina fa akoba te okopa duro di abeto so oboa na okopa duro abeto ukuro ni so ma na wu na ono obedidi en. They prosper when we go into crisis. IMF no dwuma omudie no no empanimfu edi anim nso twa ntoro kire Ghana fo tumfuturu gu amani se ye kwaje 3 billion ye kwaje 2 billion ye kwaje asoma 6 billion na omo painti picture ne say jebre IMF ni bamu a Ghana niema nyina be yie. Then the question ye be say what happened to the sa ayi policy amode ba ye hell bent ye kan musimu nti obi amode e-levy beba and amode ba ye how far with the e-levy, how far with it upe government ya wenye sika pa in the history of Ghana untumi nyo mampani Akufo-Addo ne bawumia mamu ensi nchen abanya wenye sika revenue ye ka revenue watimi ya reki revenue internally
externally aban we untumi nkan yini nsi nkyɛn but bisa won say yen economy ni sɛn netie ɛna policies obetie yes ye the napco di aba ni we just throw money at those kind of policies, you know. We don't look at the long run of it. Youth in afforestation say a very laudable idea, but look at how we implementing it. A kada so chuchu youth in afforestation. And then what did the Nkrofoka? But be all sector. A cow any akojina IMF. Say IMF for emeboyen. Ya dia tum say ya mamu ne yare. Nti omo na mema ya pobodin. Amamu ne yare. Ya de cafe ya bobusia no ama. Ye kwa abontense ye ko bobusia ni bi mo omo se da bi mo yakwasampafo omo nkonkosa mo ho yare ansa na maba. Juma ye di no. Ya mismanage the economy no. Near the nepaba. Ghana cares about tampa. Hwan obintin bebre. Mame nkwa homa ne somra. Ye konkodi nkomo. Ye ne Owura Emmanuel Ham or a customer for the Electricity Company of Ghana. A prayer mantem emu Eastern region. How ne kasa de ma wo mo. Ikodi ono no nkomo ne ba wi a we will come back to the IMF and some of the things ampanimfo aka Edia fa ho na niema nka yebetimi a prevent anka ne enya IMF kra nka yebekọ eno so ya betru more light on enkodi ECG nkomo kakra mra Owura Emmanuel Ham otebe nka no pe mamu achi aba Ahenkan FM so Maji so mimia na mboko de nyame adum ene de me ho ye de radiase pa all right inti enna kakra nie ye nyina ye ya aware say ECG na mu go through hell and kasa see what is the situation of how no eba no yo minya ma minda wat na me fa sa kwanya we so na minchia echiefo omuchi Ahenkan FM ena no pay megidi se nanu ye de how to omanfo enim na ye prepayment system ye running no ehwo abasem kakra ema ye customers bebre no mo ba ye jesu a omunya ehwo kwan ento prepayment ni bimpo ena omusan ko ye vendors a omubua ya ma ye ton ewo mantem ni potem ni so a na omu entimi ento ebi emfiri omu ho na nyamincha de no ye IT department any national security any other consultants emu aninti ena beto just say bibia ekoso na maminkan say ewo poe mantem ni de na ye kwa ye de no chese yakoyinim ewo ho sa na bebia na oha on kese ewo ye Accra any other areas ye bubo so na nyamia ye adumu a sisia ye system no aba app na diaka na ye hwe nim se beba mobile app nso ena mpeni edito umanfo enim se nyamia adumu a eno nso ye de beba na ye biem nti sisia no na se ye mobile app ni ye adwuma na akase ye bebiem keke ede ama umanfo na omu etimi edi omujuma enti yebeda omanfo asi sene ada ye no na yepa omucho nso se omumfa nche ye se bani sa na bibia omu aboa ye mu nya abotre no mu ejina yichi ewo sa kwan no so. Okay, so as we speak the bibia sign get it back to normalcy. Sisi amenyo kasa idie uko vendors ne ho a ubenye biato uba office nso a ubenye biato nti nani ayese omanfo ni se o credit insanya menko sunline na enkonko ye frebibi crowding enkoma ehonum embodompim sebe ya omo credit asan genuine senya na yesumo omanfo a odi ani san anase ale baba kwa na wakwa kutobi no yensa nkosa na yewo enough credit ewo ho a nyame adum yaso system na no
ɔhaw ɛbaa yɛ nano yewia bibia ɛbaa yɛ mgidi sɛ mpanyin de report ɛbɛba abɔnten na yehu ade kropɔtee a ɛha yɛ nti minimu kasa yi wokɔ yɛ office a wobɛnya bi atɔ sɛ wokɔ vendor baako hɔ na sɛ ontimi ɛntɔn a ɛno nkyerɛ sɛ vendors ne nyinaa ntimi ntɔn nti wobɛtumi nso akɔ another vendor nkyɛn na wakɔ akɔhwɛ na wanya bi atɔ hɔ. Okay. Nyame adom yɛatɔ ɔhaw na no. All right. Inti ene newspapers akari mo story a mo kyerɛ sɛ PURC wɔn directives wɔn de buy sɛ nka mo hwɛ na mo compensate mo customers na mo kyerɛ sɛ mo ni sika mo ntua. Saa na mo aka no. Nepa kyɛw me gidi sɛ yɛnka ni saa ɛna no a me ne nkasa a me ka bibi sɛ compensation asɛm no ntimi ɛnyɛ broad based saa on sɛ ɛnyɛ obiara na adeɛ wei ɛyɛ affected no nti na sɛ yɛka sɛ nka wowɔ how bi saa otumi de kɔdan PORC a ACG yɛyɛ organization bi a yɛgye mmara aditi ne adeɛ nti yɛbɛhwɛ na mpataeɛ ɛfata wo sɛ yɛde pata wo no yɛde bɛma wo na sɛ PORC directive na sɛnea me managing director ɛde to dwa a wahu wɔn krataa no mu a yɛka ho asɛm na ɔkyerɛ sɛ directive wei no ɛbɔ no pusa ɛno no ɛyɛ baako ɛna ɛkwan a PORC ɛfa so a ɔka sɛ yɛmfa ma obiara no magyemadi sɛ nyɛ customers ne nyinaa na ɔhaw wei ɛkɔ affect ɔmo nti no ɔmo a genuinely ɔmo wɔ concerns no ɔmo de dan PORC a megye di sɛ yɛbɛtumi afa saa ɛkwan no so na ya ama ɔmo compensation ɛfata ɔmo sɛnea directive no ɛkyerɛ no pɛpɛɛpɛ. Okay, opani ma yɛna se bibia ni ɛbɛsan ba wo nkyɛn bi mu. Nso me da se owura ɛne saa akwanya we. Enti yɛne owura Emmanuel Ham ɛna ɛkɔtwetwe nkɔmɔ no ɔyɛ kasamafoɔ de ma puye mantam mu anyina mo nkanea asoɛyɛ no Electricity Company of Ghana opani na ɛkasa de ma wɔ puye mantam mu ha ɛne yɛne kɔbɔ nkɔmɔ no yɛbɛtoa so ne akɔ anim some comments a mode aba no ɛnkyɛ koraa mɛkɔ so na makenkan de amamo yɛbɛkɔ so ne akenkan de amamo nti ma yɛnrefa yɛn ho tu ensɛmsɛm bi a mpanimfoɔ bi a na ɔmoda ebi mu kra da so yɛ mpanimfoɔ ɔmode tu dwa ebi no mu da so yɛ mpanimfoɔ nsɛm bi ɔmode atu dwa concerning yɛn economy no ɛne nneɛma ahodoɔ bi a yɛgu so a yɛyɛ a ɛbɔ ɔman ne fam so in January 24th 2022 afi we ye mu yempanimfo no bebre na anye serious empanimfo no bebre no omunye serious saa nso na mabru no bebre na anye serious eni ti mpanimfo no a ye di tumi ahye om nsa se omunhwe ntoto nioma ema ye nyina ye ho ntoye no oya ade no enye obenya obabunu bi a KT Hammond be se ni ti se kube amna defend no obe defend no eti we ya kan say obi nsu tifi a ono so defend say da bi ne ye kan nya no kore but eye no kore January 24th 2022 afi we ye mu enya afi we chirichiri we afi we ye mu ana opani baako ede ba betu edwa say Ghana cocoa I did dwuman enkrofo smuggle na smuggling na almost smuggling de ko enkrofo aman so no enam so ma ye hwiri sika bebre eno ensi nchen 2018 Minister of Environment, Science, Technology and Innovation Professor Frimpong Boateng enso so beka say Ghana lose $30 billion. IMF na yakoni yes ye pisika saying 3 billion. Common Sense Educational Complex. Yeguso aye fan crofo. You lose $30 billion you. Gold and crofo area e de fa be gold
Sa illegal mining na ye no. Enkofo wia gold. No mo bia fa ha, Sika ye hwere nko aye $30 billion. Enyam na me kan ma refer to onipa wo kan in 2018, Minister of Environment, Science, Technology and Innovation, Professor Frimpong Boateng, and a disclosure say $30 billion wealth of gold and yes smuggled the free Ghana ha afibia. Inti me ka tro say ye mpani fo ni bibiri na anye serious. Di omunimu adwa Robert Abesi ye say di omunimu ane brofo akese afi obetima se papa yi de beka kire you say afibia $30 billion wealth of gold. $30 billion. Yes, you know I'm for say $3 billion. Shame on us. Shame on us. Baby, everyone see a shedenya deliberate national plan. Say, when you person ye. Na ye leaders see, monso so more the political will. Back it. Na ye leaders see, more taking decisions. I be boying. Say, dear person ye in the next 10 years, no, ye be to cocoa, enko pe syndicated loan, fama. I was say cocoa no aye tono ya ton from 65 years be pim sabre no afibia duru a I was say yanka setimi nya sika wo man mu ne yedi to cocoa ni toni ye ene o international market ya is close to $2,000 per ton cocoa. International market cocoa price no close to $2,000. Convert to $2,000 efa bra cedis mu na hwe na cocoa kua ni a wo twa pa edi ni pu no aban se wa ya de adan ya wa tu cocoa mu 140 Ghana cedis representing 21%. Inti yemo ye nsem mfa ma no. Meanwhile afibia according to minister o enya me ya meti ha enya me Obuoba na meka o minister according to minister no afibia cocoa ankrofo wia offering saying gold ankrofo wia di free o mamu no nebo esum America dollars no ene ye kopemu only 3 billion no 30 billion. It make us see managing economy ni basa ba kono no aden ye ma yani ma the domestic economy no a yegusu a ye manage no aden ye ma yani ma ho na certain decisions bi yani finance expert ni economist foi kasa de bia omo chese e wasa ban or tete ni expenditure so e wasa wo tete niam bi so senia all spending niam na wasa wo jai policies na or introduce no policies ni bi wo hono mo a e politically inclined emwa ma economy ni nkonanim afei they should speak the truth to the people memo mo massage figures no one more kan and baby you do ayasan kwa IMF. The writings were boldly on the wall. And now finance experts ne economist fui one more kan oko kan ni achichiri NDC atade de ahyaw ene nanka wo man a enkrofo to me wia $30 billion. Omu wia sa o man no asa anya kukudro nsuro nyame akogina oburoni hwene itintin yanim say ye no ya man krofo awia $30 billion but mama yen 3 billion enye kaye ba betua. We are not serious as a nation. We are not serious. Yeah, serious o. Auditor General's report ba bontin a yeah kikam entisika ayire ndie no I can authoritatively tell you say sa report na ba ye no only 30% of warm findings. Only 30% of the findings. 70% of it empanimfo bi from the almo a person at the top. Omo ka tom say chale mo de 70% no e de koka 30% no ho a Ghana na yanhwe yi akukura besi. Inti mama mo mfa nko. And we no nya one day wonder thing o. Eyade a afibia NDC ti abamu a Sahara. NDC ti abamu a every year bia Auditor General's report beba sika yedi wa ha enti me catch leakages ya internally e koso sa ban de na be si from
na wa barkening nsɛm a wɔka bebree no kasa na dɔɔso mo kan kyerɛ mpanimfoɔ no sɛ kasa adɔɔso ɔmampani ɛyɛ wonim borɔfo ka ɛdɛ ɔmampani wonim kasa ɛyɛ but me ka kyerɛ wo pain kasa tenten ɛntɔpɔnkɔ kasa ntua school fees yo ni ame kekan me kasa wie na kɔm de me ame me ɛwɔ sɛ me kɔtɔ aduane di yam back yen nsɛm with actions yɛmfa yɛn nsa nsrasra ho nsɛm no yɛn problem no yɛmfa yɛn nsa nsrasra ho we should face the fact and inflation aduru sɛn montumi ntwa ntoro no ankonkonkosi o mutwa ntoro no a massage figures no ano and inflation egyina sɛn and cedi to dollar so dollar to cedi and also so ete sɛn and fuel yɛ tɔ ne sɛn ube pick from saying oko kan no the differential de ba bebe ebe confuse you omo the margin ebe confuse you but obi ono no ti aboabu dwemu no sa wo margin ne siri differential ne hwan differential brofo akese no omo no esunsunsanso nko ho interventions bebri abane de bae nep bae ene eni ba bi akwakoduro presidential pitch ebaye yeni baby enu so kuduro afa duru baby Ghana case obatampa eno so yente ho asem afa mu se ye ho akire yen enti Ghana fo nyina anyintum 11 eno so ye region by region ekokoye consultations se sika sa keke ye wie ni age 11 atum mo ka kire Ghana fo se 11 no bosome miensa bi ambebu hu akonta kire yen ye gi 11 tum bosome dodo sen enie akonta dodo sen ma bebu ama yen akonta sen yɛte sika so ɔmampani akufo ado sɛ yɛte sika so ɛyɛ no korɛ yɛte sika so hwɛ $30 billion worth of gold ɛna afibia yɛra firi Ghana ha ɛno ne yɛ gold o rosewood maaye rosewood enua yi a ɛno utumi de bi utumi hyepo de kwa aburu kyerɛ sika ubenya container baako ɛnya senketwa ubetumi agogo make use of o smartphone e kra wo no enti yɛ ka nsɛm ne bia yɛn yɛ dika yɛn research a reading nneɛma wie enti yɛ betra no mo a na yɛ fact no na yɛ ka enti wo pɛ sɛ wo kanta make use of a smartphone no into your career then you google it is a see the America say $30 billion of dollars $30 billion of gold worth of gold and a year free Ghana no see search your internet no so hwese na America me boa ya ma metena metum futuro ngu Ghana fo ani o but ya betena be ka no credit a kira ban ya betena ka no kra kira mpanimfo say yentumi ntwa ntoro nkonkonkosi yentimi mfa bedwafo nyankoa nkonkosi o we should face the fact na yen take decisions yen nyina beti ase mo so ya mo so man ni mai de se kwa de formula ba ko omo use ni omo be kasa omo nya ye yen nyina agi tumi se o man ni mu aye den na omo de akrokro mo o man ni mu aye den no deputy CEOs dodo say na that's what Ghana ha o man ni mu aye den no monso abraba mo boy kire sampa omani mu ayi nti yenye biribi no se ne te omani mu ayi den no muguso bo omani ka onso ka tem so omani mu ayi den omani mu ayi den no ye the contract e de ma ye mfa man your qualify ne ye de ama party for enti ene ye de ekwan be ma contract 2-3 years obeko ensuo bi dwon so ya na apa kota ni nyina free ekwan ne so na yesen ko pesika foforo san de akwakoye because we don't give the money to the right people yeah they are politics every single day 144 barrels of oil femgo yetu na ya shepo every single day intena me no ka say 144 barrels yebenya yanso yati ha de ense srasra ye ho tema oil refinery ko he
Enti leadership na faili. Totally. Gidia Ghana for nya ye womampani Akufo-Addo mu some of us we were like, oh, omampani ba ne de want to mean solve how ni nyina, but at least obey ye nyema ni bia. But what do we see? What do we see? Policies your money ba it be a fine. But your policy ni bi ha o de ba then you hand it over to the technocrats. No more yet. Because youth in afforestation say a whole forestry CEO is a manager, forestry manager te ho. Na party for na omo abeye recruitment. Na forestry manager te ho. Yes, omo to me recruiting crofoni bia omo nkwa dwuma enso bosome nso bia na etu omo ka party politics. Any Ghana ne. Na oman a afibia mulusu gold a ne bosom $30 billion. Mosemo mfa mani ndi no achi na emom 3 billion na no kra nyese ye de echam o eye bosia a wo besan atua. Se US Eco World Bank so okobo bosia ensi hu a esi hu no. Se ebia US akose US kwa kobo bosia de wo afri World Bank okobo bosia to say 3 billion ti ya yen yakwa kopebie. Ensi hu a ye de ma US for ebi wo no ma ye mom nsi hu be to say asem ka 5%. Obibini black man kwa kobo that same amount of bosia ni bia no ne yi ensi hu a ye de be si hu no na ekosoro. Yet obibini say me de mekwa kobo bosia no a but ye nim say the more ye ko no me de si hu no eno na ama o de develop wo mu nkro no ye nim. Leaders are fair yen. Oko kan ma onka. Leaders are fair yen. Leaders na fair yen. MPP and DC leaders no o ma fair yen. Omo take decisions abeboa yen. Oko kan yesem ye mabunu mutiti se kubeti. Ye gija ya bodwe senti no. Ye be kan yen nsem we fa kwan mu. Ene ye gya ma mo mpanimfo ne yesem onye. Mo amode nka etu de ne amko bisa mrewa no. Afe de mrewa no mo no ma ya aka. Mo kwa mo kasa mo ntibiem. Erade nhunu ye mobo. Ye be koye ni mu a ene efiada. Mo adwen kire no so aba bebre. Mesu meje brand Ahenkan ni nyina de amamo. On Facebook, Ahenkan 93.3. YouTube nso Ahenkan 93.3. Fa wadwen kire fa gu ho no mo. Ye be kenkan de amamo, but mami nyi we mfiri ho. Se na be ya ye ba kwan mu be da ho. Na ne wose yi bia ya tumi aye. Patoti we mayen. Ye ba sisi ya. Hey! Agwasi hwade ye ujafo ena ne car engine awuo ya esi wodro so ofiti shop wo no ah bra enyo ne kamfu si horse engine oil man no oge ene ne kire PSA bra me na masam ni o akrabato yakasa se si horse engine oil no ene wo special additive a ehuru engine mu e ma ne kire me dwun ho won tia na via da kra ene me ne e ka ba fie na me fa the whole world open quality engine oil sea horse ene wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enu ti no me kanfo sea horse 15W40 and 20W50 ama drivers ene ka wona fo nyina afi motorbike aboboya ena pragiafo no mumu de mu hia eye sea horse special 40 enu ena riders and mechanics e wo se mo use you unua no kure wo mni say sea horse product ena ye papa ani bonso e wo fom se me firimu fia e firi na kro sea horse engine oil nkoa na begu me car engine mu ene fra sea horse for 0244 577 559 and 0240 800 007 sea horse products enua adwumayfo me mamo ayiko ya ye na former way master me wa ha na nanu cement me kotoma mo se mo fa nya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right unisam cement okofa ba ye no se wo total so se wo ba price no se wo twa blocks so se wo to blocks so ama ye adwuma ye mbre unisam cement that's ramati so we mason we labourer we foreman na so pesa wo adwuma ye fa ya kono na gina painting dia that is the product unisam cement your
obotom ena pepa mu die na so obi pe cement papa say ya ehemfa no be bi ato so wo pe unisem cement bi ato e wa chim dan ni patam ha wo be ko some cheese enterprise yawo amantra ya ne Dukes filling station ena di enhwani mu fly 0243 583 190 ena 0540 659 865 so we amazing ana foreman na udi enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewade free some cheese enterprise ena di aba achim dan amantra ya ne Dukes filling station edi enhwani mu Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Abusia yeda asese watwen yame akoto nkra ba ye toa so mache ene dwumadi eni din na yeguso no ano na opani asende we ede aba pani opani pa o mai mo se metie wa analysis no why ade no kre 30 billion US dollars annually and through gold smuggling eyira eno ne yese bia yamfa gold na mfa kwampa so nti ebia e wo senke ye de fa ekwan so ne de afa kwan bi nti eno no be se 30 billion US dollars eno a na mame nsamfa we nka ho ma wo Ghana esan ehwere o se Ghana lost 7 billion US dollars worth of gold to illegal mining illegal mining galam say eno so gold nko a efam o kire say 7 billion US dollars worth of gold and through illegal mining into the area and penny for any jehon. That is why some of them they are sending us informations. I say Ghana, we are not serious. We are not serious. And the area na eya we hone say Bruno a debia ye bo wa ha arise Ghana youth for your country the nation tiewe Arise Ghana youth for your country the nation demands your devotion let us all unite to uphold her and make her great and strong. Sa youth we no a was so mo rise no mo fight for mo country no. Some of them are following politicians blindly because of 2, 3, 4 CDs. Because of 50 Ghana CDs, 100 Ghana CDs they will give to them. Openini said, when I see the youth defending these criminals, when I see the youth defending these criminals, I go haywire. And I don't understand it. So we are rather defending criminals who are through book nebrofo in the name of saying we are still defending these criminals. You to the moment in Naho. Arise Ghana youth for your country. The nation demands your devotion. If you don't know. And stop defending politicians. They will use you, they will dump you, and that is all. Edru nkru to Juma obeba wo ho. Because when you say we are the nkru to Juma, politicians, you don't know. They have people they use, and they have people omunim where edru baby e din nipa what you use no man the dirty game. They know. To we na ho. Mama mfa madwe nchani bi nto aso na fe yenko yen anim. Ya be sha se the free top ho pa messages na doso. Kwachi love ese okay, Kwachi Enoch ese or enjoy show no Nyankopon inshra yen. Stephen Boache or say good morning dear host or Winneba Central Region ena otie yen or say yanyere ho ene adwuma papa sanso so ena Pedrowa enso so ohwe live at the free Kumasi Tan no so Kesben Junction eno achi teacher Kujo Tepa anyina susu or say nanado for being the first president, you know, or Bonabaso said, "Oh, to me, I could yet galamse pa NDC." We have another party called the NDC. They says, "Omuba to me swa, omube jankro fa mo my galamse no a hard drain." Nenya dia ebe mo kwan mo ma banso sa Thomas Amwako Ade ewo United States of America, Philadelphia, and say or say yenchia no ene ano paying fama no sanso. Ena Coca and so area teacher Kujo tepanyina susu se yenchia wo emfa emma no Crispo fufuo se
So Sami Jamfi any NDC omo epeso omo ka kire Ghana for say NDC member bia ni wono ma o kan illegal mining ne ho ana Ghana ya brewom omo ma yenwene ho ne wo munya atwom no Crispo dia ode efri fufu bai no Amisco Spelele enso di free kaso na ode aba no chese aka how akumsen to aso. In fact galam say fight no was say yeah collective responsibility ye nyina nka mbom ne hwe kwan ye befa so ye beko e de tia happy birthday and confirm the vice president yate Yawuza edi free so wame ena ba ye Blessed Sun 2 p.m. Asante Mampon. I see in fact things happening in our dear country now no enye crack as you say yabro so ntimu bi nyina nka mbom ne mompa ye nchia enkoma chairman Nana Kwesi Augustus Ashanti regional chairman or say maintain 2 p.m. Asante Mampon odine de free aba ena Azeman so edi free Azeman Ventures chronom on market ni de hwe o say ebra so say NDC ne MPP ni nyina mo be back together no mo ahwe kwan befa so a se ne bibia no mo de ayamanyosem no mo betumi agyae ne atimi aboa magana akọ nanim galam say ntokwa no ye be kon edisun kodi ma wo say ye devoid of politicking ne dia wode eba ye eno no Ajoa Roberta o de no so ye hunu thank you chairman of Pambo and say good morning champion host your friend chairman of Pambo me tio wo atwema imponua mesrawo some MMDCs you know omampanya kufuado wakuhia wo mde na nso bibiri no aka hu bi no oman enko nanim galam say no bibiri no ahyehase na ama ni tuo no koso eninti mpanimfo pe bibi nka nkere wo mo ne de ode bae no Sir John Busoso aka Mark Okraku must lead Frontier kwa South or see Doomso is back but omo plan is on be so smart e de akere Ghana for na amaka che say Doomso bi ani ba bia enti moma mani na ho or say enchia enko emfa ema Sir Obed Ebu Akwa South organizer hope for NDC Crispo Fufu wasan de aba ya kan dada yensan kan biom Ajoa Robert anso wasan de aba wa ha Ajoa mehu thanks for coming through with it Salia Fuseni as good morning fantastic host me that say Meregas enkoma doctor Owusu Efriye Akoto oye the best agric minister ever also oye brilliant on your baby born abaso wa hayate Ko Meng Sapila 2 as a happy birthday and confirm hard working vice president of the Republic of Ghana Dr. Mahamadou Bawumia long live say live long and prosper Ko Meng Sapila 2 di ebaye enono ena Opadimon Felix and so di bia ba no chese your friend Opadimon Felix di free Kumasi Swami Ghana for ebeto abadi ama NPP 2024 emfa hone ne ebeko onchianko ma chairman odene ho kwaku apia vice president Alhaji Mahamadou Bawumia yenkwa omane so ne ni owura Abbas Ibrahim Imoru ono ena oye head of industrial relations at the GPRTU. Alhaji, good morning. Morning, master. Na apumba kwa die. Oko bada for me wa ha. Manti o say. Me say bada for me no No. Okay. All right. Anope aba wonchen a yenya ne tie se mo ka kire DVL for say fees and charges bi omode ba omu enyim free honomo. Wadaroma no kre na fees and charges be no. Yes, yeah, for that. Okay, and to learn more July. Yes, free or mine your dream passengers. And then your friend that's far. Yes, the other sound. A man getting acquire Mr. Abbas. No. Yeah, wadaroma wo network no faint kakra nti nka wo tene wo ho kakra ma yen a why. Yes, great. Ubetumi ato aso. Ya come down with from July. To say young people yes, my yes, I as a couple. The breakfast up and Mount Rapa or mine. No, I give you the moon, Kata,
all categories yɛtua sika bɛma wo na moama so nso ne de ba a momfa mbra public domain sɛ yɛde percentage sɛ na ato mu ɔmanyɛ no saa wokɔ akɔrɛde wo kaa effective from Monday yi a ɛkyɛ mu na ɔmo de new tariffs na abanu na yɛsɔre tia ɛsɛ ɔmo anim ayɛ deɛ nso bi for across board obiara ɛnyɛ sɛ because mo wɔ saa privilege no nti na mo nso mo de mo kaa ntoto no aba in any case yɛn nyinaa yɛkae sɛ finance minister all kind of budget no and sɛ government agencies biara mo nto ɔmo adwuma no ba 15%. Yɛn hwɛ sɛ percentage sɛ na wode ato mo mbɔ abɔnten na yɛn hwɛ it is not 15%. Yɛn percentage ahe ɛna na ɛmo approve sɛ mo di afɛ Mr. Abbas, Mr. Ma, yes, me yɛnsa mfrɛ wo bi mu o network no yɛ so terrible. Ma yɛnsa mfrɛ wo bi mu. Why? All right. Yeah, that's it. Okay, nti yɛhwɛ sɛ yɛbɛsan establishing contact with him. We will raise him back on the line after yɛtumi atoa so in between time memfa some messages ne nhyehyɛ hɔ no mo kakra mfa ma wo nti ɔpade mo deɛ no makan dada kowuraba ɛsɛ up the good work Obuoba if our political leaders sɛ ɔmbɛkɔ so aka kyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛwɔ economic hardship mu ɔmo boa sɛ economic hardship paa ne yɛwɔ ɛna ɔmo te ase sɛ nneɛma nkɔ yie no ɔmo agye atom deɛ a ɛneɛ ɔmo tete ɔmo akatua so hu na yɛn nyinaa yɛhunu sɛ mpa ɛyɛ leadership by example ɔno no deɛ ɔde baeɛ no Same Kwei ɛnso se Leviticus powers kasoa ɛna ɔde free baeɛ no ɔkyɛ sɛ ɔmanfoɔ mo ɔfankɔ ɔmo yɛ very grateful ɛde ma honorable MCE Anita Love Obo Amisa ɛwɔ adwuma papa a wɔyɛ mame nkɔ ahoma no so bi nyɛrɛ sɛ afei deɛ owura Ibrahim ne nhoma no emu da hɔ a ɛgya Abbas. Yes, sir. Super. Nti wobɛtumi atoa so ama yɛn. Yo. Deɛ yɛkyerɛ no sɛ yɛn nyinaa yɛaho sɛ system no ayɛ din. Ɛno nti from July sɛ yɛato Lɔre FM yɛhwɛ kwan a ɛfa so a yɛ ahyɛnkafoɔ ɛbɛnyɛ deɛ kakra passengers no nso ɔmo ho nkyerɛ ɔmo bebree from July. Na DVL foɔ mo abɛto mo documentations a yɛyɛ wɔ hɔ mo. Well, yɛkae paa sɛ finance minister or presenting no budget no can say government agencies no omuntu omu sika jimu by 15%. Yes, sir. DVL move to no percentage same na modi atomo. If it is above 15%, no munye sa authority no free. And I answer say currently, yes sir, send no man no my no. It is a montumo na. Wow. Oh yeah, when you money now, you person because and then you not biom. Say you to learn more being kasa. So I then atomo because averagely say yes, you share your share documentation DVL local government for assemblies kaya to our your share your license renew across kaya your friendly na about the top na percentage ni na about 50%. Yeah shenka for no your fabric craft so na say be can say sa no bia be yet no be kasa dia yes so try yeah share no percentage bia be ba bia yes you to go because I don't see justification say who are we in the interview you know na ya school ya do SS me ma take driving profession also wa take journalism. Now at the end of the month the day no salary will be you could be in a very good position so but now so quite invest now me and me far driving profession no at the end of the month around at the end of the day I will not be in the position say me measure me by non-university. I don't think so. It is fair. I see. And the young so about I'll be the I shall be the all pen one or trench driver for young so calculation their percentage bar or be answer musa. Waiting I can say or move withdraw or move out no moon tray.
So percentage I got to say. If it is above 15%, no one share or the Paco mass authority, no. 9 hours in the month, yes, I'm not yet 8 hours. Okay, 80 and no, I can be say, movie say, Muno, sad charges, was it sanctioned by Ministry of Transport? And I want a sanction, no? And Luna, yeah, start to say, yeah, can want them now be up on the number company. Okay. Okay. Yate, enti, said the wakan, ye be see Hanamona face, and ye I share and come on once and be any ever sound about champion. Yo, you was some back on fire, okay. JPR2, yeah, Pomodern say, yeah, driver to Manu, yeah, accidents a woman, yeah, pregnancy. Any how can crack a woman, yeah, pregnancy. No need, yeah, fat to levy ya to your soul. Yeah, beba pontin na so de the obia ka wan asem. Secondly, sa yi ticket yi so wo buy your stations, wo befa yeah ticket wo to kwaya. Men fa to say Kumasi for example, Takrade for example. Yeah, yes share. Prepare best bia wo nipa no ya benya we chire enkwa. Say anybody at all related to you no could be traced, and they know who are encouraging. So bia bomo den na okotic station okotic it na ye defanu say wo busan ne bi ana wo kwada bi telephone number ye say bomo den na farmer so wo ni huma mo kura ba free fie no mo bi ntro ma wo se na be a wo do ho aye desan na wo di ama se na be a do bi ko so wo kwan so a ye beto me actress wo chikwa ente me da mo ase so yeah that's papa. Okay. Enti Yane, head of industrial relations at the Ghana Private Road Transport Union GPRTU and Ekotwin Komodura Ibrahim Abbas Imoro and Yanekobo and Komono me pacho me no ka say Achem Abuabo People's Assembly say yeton sadia fra abuabofo nyina yembra me hia ne yentoato adwen ni nyina dwell heavily on impuntu development. Inti yetun side afra oba bibia wo bia se won so bra na fo ani munyambra betaj medi no echi me no ka sei no nkono aboyi na chese ahoboa no a na yegusu aye ya enche bibia bekoso ho no mo kama and inti yetun side afra aboabofo nyina se wo firi ha se wo mfiri ha obi amra no won fo ani munyam emetaj medi no echi yetoato adwen ahwe kwan ye befa so a ye de aboabo kuro no edi be si mapon matena bia da chinchiri maba omo ebetumi aboyedin papa no matoto ya bedin so ati ase Ahenkan Asatek Roofing Company ensunie oseme kan che se ope roofing sheet papa long span roofing sheet ebeboawo egunchense no so ya fibo da chinchiri manyina ba beto a Ahenkan Asatek Roofing Company and American for the amount Sandon Seam Self-Lock IDTIBR size is announced 0.3 mm Ecopim 0.6 mm standard roofing sheet 8 feet by 4 your aluminium roofing sheet Alosync galvanized colored rubber ni nyina roofing sheet ahodo ni bia oba onsa ebeka your accessories are ebe kura inchense ni mu edi amount your radio caps wo yewo rain cutters, valley cutters, side stream. Yewo ni nyina ewo Ahenkan Asatek Roofing Company. Braho na wonsa beka ni nyina bi. Eba nadoa nso a enadoa no yewo na asoroto yewo wire wo ho ene wo the normal ones ni bi wo ho colored nails ni mu nyina bi wo ho aboba wonsa beka bi. China Turkey German metal doors and a wooden doors nso yakofa papa de aba Ahenkan China plastic T&J yawoni nyina ebi we no nchensen no ene ho apono ahodo yachi kwan ya kwan achemoda Kia station no yene ne di animhwe ewo dwakese no achiri ho no mo ukọ temanso a old CMB Cocoa Warehouse ubehunu yen wo ho enye eno nko a wo yesan o block factory eno no Ntiamwa Hotel Junction you trap blocks ahodo bebre from 4 inches ekopem 6 inches ye supply ni nyina ebi ye ton bi enso so wo ho
yen enchansen no yebema 20 years manufacturing defect warranty. Company bi eni akukuduro beka sa asemi bi yen ye pe yebeye free estimate amount, free transportation enso ye de be pi so na ye deliver ne kama 0245 97 9311 0245 97 9311. Ahenkan Asatec, a total solution of any roofing, steel, anointing. And only Ahenkan no Jubilee Hospital and so DNA Jubilee 7 control set a outpatient service and a open and only a honeji honam do I was so to me corner show pak ono chrono and only outpatient inpatient near beja to ho near treaty kakra ye were private rooms e wo ha wo ba o be unkwana person koda ne hwe wa ye behwe ne aye ne saa kama de ama laboratory test no so koso DNA and a family blood group and a type no ye ba cheki ni nyina de ama afi o person ko cheki hwe se wanyinsɛn ana wonyinsɛn ye eno so ba ye be cheki de ama doctor bi kra na aka che se kokoye lab ena baby akwa no omu ni laboratory wo ho a oba ye be cheki ne kama de ama ye wo pharmacy a aduru a ekotwi bo breman se doctor nya bo ho edin ko ade a wo ba wo nsa beka antenatal no so ye edema apemfo no maka che se wunyin ye te se de wo yare wa mu ani anko ho a se ne yare etimi kum nipa no sabebepe na yafunu no nso betumi yakum eni nti wunyin ye wo se kwa yare sabia to so na animdifo anyame amomunimde no enso so etimi hwe se ne manyina deda na kwan mu eni nti wo be kɔ ne acheke wo kakra ye wo maternity wo ho no mo ebre ne so na wo be wo nso a eno so ye be hwe ultrasound scanning system wo ho brane hwe abofra no wanya bosome nsen o ba saasi so breben mu ye be kyerɛ ni nyina e de akyerɛ wo mema no so me cheke mo prostrate o so mo be cheke mo prostrate level no wan hwe ya ye de droben de be to be mam ye mpese wo story no e be yesa wani e na wo hawo ya aba ho a wo ba eno so ye be hwe e de amount e wo Jubilee Hospital me no ka say e na ye fia dai diabetes ne hypertension eno so ye ma ho adesua dendenden wo ho canteen yen enuane no e ye healthy and environment no so e ye very conducive e de amount oba obetumi adidi afili tre brain me pacho insurance nso so ye wo national health insurance and a private health insurance ye gini nyina odan abo amantra bridge no so ne yebutu 0244 575799 0244 575799 and a 0241 784645 0241 784645 Jubilee Hospital omo boyen papa nyankopon ya adoma wo chena abebu adwumadi ne beba so nti uju hudi a na wafrɛ wo mo 0594 0593 649595 fresa number no Soboti nso boyen pa e boost yen immune system no em ye nya hoden de dwuma free dwoda kopim fiada no ahoden ya na ye de ba no uyi nyankopon de no free ho a yen so soboti no boyen pa soboti no ye de abrobe ye de hwentia pepre meko ene ya kan bom ne ye de aye soboti no ya ne te se leptin o de ane se won sa be ka bi na de betu nsu hiem eye said your pay we are now de asichiri egum said your peno na gwa una okro no eboa ma wonkwamwa ni nya hoden asrafo ne we nipadua ne mu no enya hoden di ndwuma hodo a wo mu die nyina eni ti say intruder bi aba wo so ne mu pa ne tantan so to ne twene akirichiri do ho a upe bi atwa Alhaji Hankuri Enterprise e wa chim odan Frimpon Enterprise Nana ya Provision Store omu nyina e wo achim odan ukọ no wa wonsa ebeka bi Ayimina Enterprise or Domi Market and Crime Frewomo Open Dudu Atua 0551 119620 0551 119620 and a 0244 087695 0244 087695 Soboti Omukrai mu papa Kane no na obehunu na asorefo no asoa omo machines no mo de kɔ he omo so mo de kokumase omo de kɔ takorade omo de kɔ enkran akosiesie ene de muntumu na sanse asemoda bafie eni BM Audio Solutions ebesiesie speakers na ase ne de amount bass any mid combo guitar
any keyboard ahodoɔ no nyinaa no obesiesie ne kama de ama ho power amplifiers no problem aba ho en how ho fabra BM Audio Solutions ni yɛnsiesie mfa ma obisa se yɛ wɔ he asene yɛne Aegis filling station ɛna ɛdi anim hwɛ frɛn wɔ 0243 977299 0243 977299 and a 0245 278159 0245 278159 for BM Audio Solutions na yen solve o problem no emfa emma ODI Electronics enso so nie ODI Electronics say sesi aka nefua no kakra bi na World Cup ne ba so e wo se wotena wo dem na wo hwe TV, fridge, deep freezer, gas cooker, blender, kettle and a washing machine. You better check in kama Eddie amount. Me pacho bro. Sandown ho policy no ho de ma yina. Usika ne nso obetwan kakra. When me ba ho so no wetu awie. ODI Electronics. Eye numero 1. Achim aboabo na ye wo. Eye 0554 171393. 0554171393. Anointing Lady Enterprise in Susuni or Kasachro. Anointing Lady Samin Kanchra say a yellow course, round neck, jeans knicker, and as a trousers, and a ope, a wrist watch na ope dia tone, sana shoe, and a ope. May come for Anointing Lady Enterprise on the amount. Cylinder, burner, ceiling fan, rice cooker, kettle, blender. And afei khaki trousers any material ni nyina me come for Anointing Lady Enterprise the amount obebo opa NIB bank nanim ho no mo na be hu yen 0247 05 8102 024705 8102 Anointing Lady or say still anointing obebo opa afei last but one no yɛmfa sedane bi nkɔma amantra samchimum Samchi Enterprise wachi moda Samchi Enterprise say bra amantra wachi junction yabesi abrosan kama bi wo hono mo a ben Dukes filling station no Samchi Enterprise akofa Unisum cement ediaba inti cement no pipa mu de na rubber mu de kama pa sei yasan e the iron rods api so iron rods no ye won ketewa wa dantem wa kese e wo hono mo a ebeboa wo pa ye won nadoa nso a de buru dan so e wo ho san so e na ye wo enchensen ankasa nso a de kuru dan so ne bi e wo ho Monday ekopem Saturday e na ye adwuma 0243 583190 0243583190 eno eye number be friend ye tumi ajo so ye marketing department no so ye number ni 0244290093 0244290093 o fresh a number no a enkomo bia wo pese uni di e wo ha ye no obebo o e bia me pese me ba be ye we ebo ne te sense ane ma no ha enquiries ni nyina no ubetumi aye ewo eho na aboa wo kama pa abusia wo hwe obre no a ebre no ko nanimu pa sima no aduasa enson na abo apa anopa nonkon eho mo messages amode ba Facebook no I've done justice to it ma yenko normal one na mode ba ye no eno nso so normal one we see friend no Steven owo betnase osi ahenkan mo bo adwuma nyame nhira wo we say good morning obo great job and a oye no me pacho we say me baba Humada Yusuf a glorious happy birthday for me. May Almighty Allah bless abundantly with his protection. We every name mame Mariam awo achim abo Mariam ewo AK abo and what they made that see at was so. And it's happy birthday once again going out to you, Humaida Yusuf.
Live to be 93.3 and beyond. Mepacho anyum to fo nyina hene nana kwame ampadu me no kase oda mpamu ankrofo egusu ehwe na ni achi yentie nyom kakra yebesana ba original aboaju anu Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba Ahenkan 93.3 FM. Radio Papa. And I got to see me say, okay, yet was all 43 minutes down 9 a.m. Yabatu some messages amodi aba no so na fe yakọ yen anim amwani fita edi free asama kese en wode aba o se under president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo cocoa farmers omo be enjoy pa former president abre so omo ehunu ne sa en nti wonya se oblemu aban no en na cocoa price no nye ebo ne hwene nye mo wo so de na ayeye wa anye hwe enchia nkoma honorable amase en a darling boy asama kese amwani fita dia odi e free asama kese ba ye no ino kan so de ne free asama kese ho no mo na odi aba na o chese o mampani Akufo-Addo okun no a wokun de eche galamsey no atonsuom o say ya resources ne keke o say ne keke ene wo kan say wo chena wo kan say MPP omo amesi up big time pa MPP they never again o enchankoma Madi Gabriel
ɛna Obatampa Shelley na ɔsɛe ampem chairman Ibrahim Sunday ɔso ɔmo wɔ asama kɛse ɔno ankasa nso Enoch ɛwɔ asama kɛse hɔ ebi Ankoma Foster nso ɛde free ayiribi ɛna ɔde aba ɔse baby bia yetu FM agudie bia ne ɛsɛ ho nsuo ɛho development nkɔnanim unemployment rate ya na ɛwɔ soro ɛni ti wɔbɛsrɛ sɛ mumie nyinaa moma yɛnke ho mom ne yɛnko ɛmfantia galamsey no na ɛba sɛ ɛbɛboa yɛn paa onyame ne hene bibia bɛyie ɛnkyea nkɔma me maame Mrs Rebecca Ntia Mwadonko awɔ akyem ayiribi honorable Kwadwo Point Kroma honorable Paul Asamoah DC of Asia ayiribi na Ernest K Ado ɔkyɛ yɛ incoming MP ɛwɔ ayensua no Ankoma Foster dia ɔde ɛba yɛ no we no sɛ nyankopɔn yɛ yadom na yɛda ɛsɔre bia gidie wɔ hɔ awerɛhyɛmu wɔ hɔ ɛmfa ho ne nea ɛyɛ ɔman Ghana ɛkɔ yɛde ɛwɔ gidie sɛ nyankopɔn te aseɛ ne deɛ bibia bɛyɛ yie Sam First Eddie Free Sam First Ventures and wadi aba Bosheba Amisti Eddie Free Gosu Zango and wadi aba no say patriotic voices President Nana Dankwa Akufo-Addo garam say talk na abasemu abu say pong na abasemu abu and to saa nko ba bia a wo se wo ko de atia garam say excavators be say 500 yete ha ene yesi ayira excavator no a eno no ntise kosua no wawia hye ubotom enti se kube kura na ebia waka se wo de hye o bag mu excavator mu ano atu ayira Ghana ha also wo kan de na be kweti agaran say I put my presidency o presidency na nkasa de 2024 no ankasa Ghana fo no na eje afiri wonsam Bosheba Mr. Goso Zango and ono di free ba ye obi e no se de ba de ye nchia Ura Michael Sebwating dodo na ta friend Pope and honorable yawo Owusu Brempong and so ye CEO Venture Capital or see enchia no yate we Aaron Babako Kokomisa ono de breast cancer awareness ehun komo and we be di ye da say Insuraba na Council di Frashaman constituency and wadi aba no chese president Nana Dankwa Akufo-Addo unya ise galamsey me ko a oboa enya de be ko ba bia unya isa ne di ode ba ye eno no abusia sam messages ya modaro ma modify normal modify SMS we a WhatsApp modify WhatsApp ba ye no eno eni akenkan ne kama e di amamu no afi donko ye toa so enche ye be sorry so na afi nwumedi ahodo aka ne so abetoa so di amamu as usual Fridays this is how we normally do it eya na enye too rigid ye biem sa no na protocol no enso so ya gogo mu kakra ene adwomtofo nyina hene na nakwame ampadu dampam enti ne nwom nko a ene ye betie kakra fi bre ne so ane asori so na adwumedi ahodo aka ne so ye de atoato so de amamo adwomtofo nyina hene na nakwame ampadu ene be ma yemre odampam a omanfo etnam efa ne ho nyankopon fa ne kransi nyankopon ya adoma wo kye na mo de beko obuo na ehon so ayi na kotoa so a kopem kwasi ada onanti yi Ghana adesie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM Ghana adesie Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM Radio Papa Abozeke. Thank you.
Ghana Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Okay, nti mama yana me sorry so ne yemfasi madunu aka no. Emfa nana mpedu. Mausa empani se techrema mpro enu ntia na woda so a wote nene but ono ankasa de me no kasa yi odampem was the forecourt of the State House. Meti ha nyina me hwe biu meti ha nyina me hwe bi owi afini esie no. That is Ghana for you. When Elizabeth we nefu adu ne pen kora bre. Erade nchichire busie nyina awere. Ghana nyina so ahwere ade. Yankopon fa ne kransie. E ba chama me fa sedan koma odi ahenkan kwa me yebo a. Adwempa hene Kofi Mensa ka obike kwa me asante na Billy man. Ofre me Obuoba Ofori Amanfo kotoku meyo. Yankopon ya adomo a na se Yesu ama. Ye besa na hia dwoda. Weekend na ye kodi ne hwe ho so yie. Hwe ho so yie. Nia ekoyie oye number no afre no aboya baso de ankoyie so twen adwen esi so. No ati ase ama me say nipa na efom nipa na ediche. Ya wone da say edwoda say Yesu ama. Good morning.